The widow's tear keyo ya blue uri ndo imwe vafumakadzi vothe vono roveriwawo uri kharirire richipfumula ongolori ndikupfira kalimwe shango ndichivona mavidha ndasokotava mukosi ndafenta taxi mashaka asho vasongovurungwa kawo zvidondengisa ubverera ndone vhudza zwo ri podcast ti ina mudzimu nga ngomu ende azwa vhukuma ri zwinwele. I love you, homie. I love you too, homie. Past 5 amashero utako ene rufuso nga 3 rozo fani oni nga idela company cheo Zvokwakwana ke zvifune chandamu rojeni namrenepa mara vazondindakunyangwa twachiziva ndori vautoidziva nadzina tindokudziwa ndisatu takuwaya handitoitantu ndolira nga maanḓa mani avo ndisingo chafona nezvino ari vasongopindura apa ndadowana mumwe futi afona radhopedza zvazvisingasiiteye ne asikanji ndichibhambisa invitation yendaitiriwa arali ndisingasichakona khamusi honotobvererapo zvimwe zvine zvangavaone ndizvori ndidohamba in advance uri ndisongochalinderiwa so ngachiri sichamudzimu zviyakonda nyana uri ndofurupedzisa muthu ndimbodhisa chaonana mara vano vadzora vabhizi bcause abeli aduva ndichitofona ndakorera ndicheka dhayari sa friday ndikwagaye Saturday tonga ndiye nini ava free nyana Sunday ndikwagaye zvino ari una invitation vakuti mnyanyani una mnyanyani Monday anenge eyi uneve wena musina kuitone jaringeni litavi jaringa namze episode rikeshitanga zi 27 December richiko yange review so wakama jaringa lelo asi jaringa ndi that's ndo naona votanganidziwa navona ndovona ridobverera vadosvika vakuma mara vasongotodha vavusa dzimbudziso ngari ari ngotoma ramba apa netiyo ka program no tena dhiri vari ka flow mbudziso vo dzashu abe unalati vainatorwa vatu avandivi nditorwa limbudziso ai mara votakala ngamanda ndina zvinji zvinitakadzawo zvithu zvinonga mini nandani ya vuchiro utodiwana ndovuwa ndikuchira ndisiyo zibadera ndisiyo cotton ai ndisvithu zviurwane ngamanda cotton nawo norwawo mudori vangaya ndiyani avatu vothe ninchitoturana namuvuso zvaobvious vadodha vanijiya vanisange vari vakonikoreka kuumbulela ende rumbulela zori rifanga uya zvigevenga fedzi aunasi chigevenga utovori zvine angagevenga ngazvo hazviyatumusvikela nauri autoya zvigevenga pedzi ndingazvochipfi you are declared not guilty until proven guilty so navahumbulelwa vayangi navo kakawo vaya vamwe vokakanga kole vamwe vasongokakanga kole uchaisana namuvuso azvitova kule namuthu mumwe namumwe azotomatochoisa apena sarisi ni muvuso wauturana namuvuso hauna zvacivili nazvacriminal zvino arali imwe nikojena apa labada nisongozvivona zvavudi natura guru ya mumwe ani mfinokakera hola nokakera muvuso namwe natorwa muthu nichisvikange vari noofenda state ndingazvochichikojenerera ngori tirothe ri vathu va muvuso norwa muthu washo norwa muvuso zvavudivudi tinarwa mwanangani vanorwa muta washo zvino zvotoraro zvino ne ndina zvithu zvingi zvinokontakadza zvimwe ndizvauri December iyi ngangomu ayo una dhiva langa lamabebo 12 zvino nditakara kubva ngazi wanosvika ngazi 31 usina chizvititisa wapa bukati vadimvumvusani ngadzibhedhe dzavo ndiita zvithu zvinji zvanthesa ndoula
miroho kana ṋama dzedzi dza zvoṱhe ndiri miroho michero zvoṱhe vhone vhamba muthu wo lima habe ndi a ḓivhusa uri vhone tshana makanzhiri vha vhona kha social media vha khou amba a thi vhuya nda vhona u tshi pfhi kha musi vho ṱangana vha khou lima ndi tou vha thingi afodiwaho etsimuni mara ri khou liwa hone tshana mara vho takala so kha vhe vhane no kona u vulela hafhano na vha vhona vhone tshana amusho vhaṅwe no tou vhona u tshi vhone tshandama vhathu vhe na ni khou vha ṱoḓa u fana na nne 2 years back ubva last year futhi na zwino khevha ni khou vha ṱoḓa zwino vhona musi vho tou bvelela zwino nṋe ndi nga zwi khou tou ilo uri havha muthu tshe nda vha ṱoḓa vhathu vha tshi ri mini mara mre na u zwi ita namusi ndo wanala ya zwino ri khou ḓa kha were henefha MR21 head office ndi vhone vha hone hafho tshivula vha u tou rambiwa kana ndila zwo ri nda ndo tou rambiwa zwi nga si ite nda sala lini vhuḓi nga arali nda songo rambiwa ndo vha ndi tshi ḓo ḓa zwa ki ḓo dina murambi uri khamusi a ḓivhusa uri avha ho iteani ndi songo vha ramba na plate dzi tshi vho short hayi dzi nga si short wale badile ḓo vha ri na raresi ro ḓo ṱuwa na surplus ni ngori vhuṱambo vhuno ḽa khekhe ya ḓisala i tshi yo ḓadza ṱafula ya so kezo ndi ngo swi vha tou ḓibina afho fhethu ro takala nga maanḓa ḽo vha ḓuvha ḽavhuḓi vhone vha tshi kamba zwo ri wo wana dzi surplus na mini vha ri mini nga vhathu vhane vha ya lufuni so rali ndi migivela muthu a mu ḓira rine ḓo tea ra dzhena zwiḽo ra ṱuwa nazwo vhaṅwe vhathu vha guest zwo khakhea hezwiḽa zwipfi mafa a malilo ndi zwine na vhakuvhanganyi vhazwo vho zwi kuvhanganya vha songo takala vha khou tou itela uri culturally ri pfa uri vhathu vha ḓa vha ri lilisa na riṋevho ri funa vha handshake nga zwiḽiwa na nga zwinwiwa lufu a lu badzheteliwa u tou fana na munyanya uḽa we ra vha ri kawo fhano houḽa vho tou dzudzanya ndi ngazwo arali vha vhe vho ri phakhela hezwi vho mai 5 ro vha ri tshi ḓo ṱuwa ro mbo ḓi gungula ngauri nga tshimai 5 vho zwi dzudzanya u tshe na tshifhinga ri tshi lavhelela lufuni ngauri mai 5 yo kakea gai mara ngo ndi khou ndi khombo ri vha i ṱhukhusa lune kha tshimima ni ro ḓo u ḽa no u nwa a ro ngo tou ḓo thetshelwa zwiḽiwa na zwinwiwa zwino vho ri tonda havha hu dzi dzhusi hei hu dzi cold drink hu maḓi ro ṱuwa ro takala nga maanḓa a ro ṱavhanya ro ṱuwa beli ya ḓo zamba khamera dzo dzi tshi tsima rine ra sala ro soko ri tshi ita tshithu vhone vhathu vha khou ḽa nga dzi kamera thi ra ri khou vhona tshiṅwe tshifhinga online kamera ra ḓela zwiḽiwa ngori na bekhamera dzo dzi to tsima ra ri ha vhathu vha khou ṱuwa zwino masiko vhathu vha khou yola zwo fungiwa dzo no dzimiwa zwo nṋe a ro ngo zwi vhona riṋe ro vha ro ḓela zwa u tou takala na ṅwana wa hashu uri hei ho vha u kha muri vha na vhushaka naye ti mudzimu vho ri swikisa hafha ndi nga tshilidzi so ro vha ri tshi zwi pfesesa uri kha ri to ya ri yo renda mudzimu roṱhe ri henefha ngauri this is a serious milestone u kona u fhaṱa head office ya business dzoṱhe dza vho alumbi dza vho river view dza vho gai na wana head office yo tou ralinga ri takala nga maanḓa so ke zwino vha kha mundi fhethu havhuḓi na vhe if ni khou nyaga u ḓa na vhona a u tou ambeleliwa ani vhoni dzi khou ita dzi tshi tshaisana phala badani hu a kombetshedza tshiṱale ndi tshiṱali kiḽa tsha mulovha na maḓuvha oṱhe o no ḓo ḓa ngauri we a ṱuwa a ya Pretoria o Johannesburg o Durban a tshi vhuya khou vhona a ṱuwa tshifhinga tshi no fhira ṅwaha a tshi vhuya u khou sokou tou vhona ho ima ḓorobo mafhandeni he a sia hu ḓaka a tshi sedza maluvha a tshi sedza maḓi o no khou sokou ṱaka makole o kombetshedza yo fhira a songo tsha ima tshitoponi a vho rwa dziṅwe zwino ndi vhona uri hunga khamusi ri nga ḓi tou humbela hanevha vha MR21 vha humbela muvhusoni uri hu vhe na dzi hampu hafhaḽa zwa sa ralo hu kunga lune kana ndi vhusiku ho tou funga mavhone kana ndi masiari ngori na zwino riṋe ro dzula hafha vha ri dzigolweni vha khou ri vhona vha khou thoma u vha na thaidzo uri fhaḽa hu khou iteani vha sa zwi dzhiela nṱha uri vha badani vha khou reila vha ḓo gekaini ndi mafhandeni mahulwane hafhaḽa arali vhone vha tshi khou fhira hafha vha tshi nga ri ndi fhethu ha mochari fhethu vha tshi khou vhona a u associate na mochari zwenezwo ri ndi head office hu nga vha na dzi room dza mochari dzi hone
zwi a pfeseseya ndi uri vha no khou funzhelwa vha tshi dzhena hafha ndi vho no khou ṱoḓa malalo sa odelani vha ḓi tou mangala vho zwezwi u tshi vho pfhi ani ḓi zwino ni ḓo tou ḓiswa nga vhamba rani kwamba uri mndu a tshi vho borea soko ri rani ndi eḓela haningei a tou ḓisiwa a ri buke kha iḽa odela ri hafhaḽa mafhandeni vho tshi dzhena vha vho wana uri hai a si odelani ndi hayani havho awedzwaho u tshila khezwo so no vha pfa tani to dzhena nga ngomu ni ḓe ni vhone tshiṅwe na tshiṅwe uright tshiṅwe na tshiṅwe hu na dzi showroom ndo vhona tshiṅwe na tshiṅwe nṋe nga kuvhonele kwanga ndi khou vhona na minyanya i tshi ḓo ḓa ya tshatiwa hafha nga kunakele kwaho ni ḓo wana muṅwe o tshata kha iṅwe kereke ya ri zwinepe ri ḓo dzhia ngori no vha na hezwi zwithu zwa zwinepe tirona ngade nga zwinepe fhano hu na ngade hu na maluvha manzhi ho naka so muthu a fhira a tshi dzhia zwinepe ho ngo ṱuwa na lufu o ṱuwa na fhethu ho nakaho o ṱuwa na dzi images dzavhuḓi so ndevhelelo ndi nnzhi ndi khulwane ngauri mveledziso ngafha vhuponi ha hashu zwi amba zwithu zwinzhi zwi amba u tenda kha vhathu vha hau zwi amba u vha hulisa hetshi fhaṱo tsha tshi nga ḓi ma Cape Town tsha tshi nga ḓi ma Johannesburg tsha tshi nga ḓi ma Pretoria kana Polokwane mara hezwi tsho ima vhukati ha Venḓa nga ngomu Venḓa nnḓa ḓorobo Venḓa ai riṋe ri pfa ro hulisea nga maanḓa ri pfa uri vhalanguli vha hafha fhethu vha na ndavha na fhethu vhupo ha havho vha tama zwo nakaho zwi tshi ya hayani havho so we are so blessed aivo vho fhedza nga marutunani also if unyango ḓivha zwinzhi arali ni siho tsini ngo to ri vhonani kule haningei na nga vha ni hone hune ni ngo pfa nga tshifhaṱo tshatsho tea tshi haningei ni nga to vha founela kha 015 151 0251 kana 0252 then ni nga amba navho na joina vha ḓo ni vhudzana nga dzi package dzavho a ngo sokou naka tshifhaṱo fhedzi tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha ita mushumo wavho ndo no tou zwi fana vhathu vha tshi khou zwi amba tshumelo ya vhathu ndi yavhuḓi nga maanḓa a thi ri zwino venture iyi i khou itea technologically ro no vha advanced na mimodele ya dzigoloi yo no vha advanced zwi tou pfala uri vha ḓo ni ḓela na service dzine u tou thoma kha zwidulo na madennde yavho na mimoḓoro yavho ni ḓo sokou tou pfha mbilu yo rula zwao zwiḽazwo zwi a thusa ti zwa vhukuma se ndi muṱa une wo weliwa hapfi hu khou ḓa vhathu emarundwani ra vha ḓisa dzigoloi dzavhuḓi zwithu zwavhuḓi zwiḽazwo zwi a thusa u ndavhelelo ya vhathu ndi yo uri muthu khavhe wavhuḓi a khou tshila na musi ri tshi khou yo mu disposer khavhe a tshi kha mbonalelo yavhuḓi hu tou vha uri ndi nga tori mini thi tshanḓa tshanga tsho rali minwe heyi a i lingani ndi ngazwo na fhano vha ḓo ḓi ri caterela u ya nga une minwe yashu yo dzula ngaho ane zwawe zwi lingana na hoyu muno havho ya ḓi dina ngo lilela zwa hoyu mulapfulapfu zwino nga uri vha na tshenzhemo vha dzula vho zwi vhea nga nḓila ine ini ane zwaṋu zwo denyefhala vha ḓo ḓi ni thusa zwi tshi ya nga u ralo ngaone zwa vhonala ngaho khezwo lino fhira oṱhe ndi ḽa uri zwenezwo zwine inwi no kona zwone kha zwi rudze mbilu yamu ani dzheni kha milandu ine a si yo thoma bindu lino ḓo ḓisa profit uri zwi hone ezwo zwithu zwine muthu u khou tou dzhena zwikolodoni na mini nga nṱhani ha nga nṱhani ha dzimbingano na dzimpfu dzo rali zwone zwa mbingano nṋe ndi eletshedza vhaswa uri it should not be that costly ngauri a ni khou renga tshithu nga ḓuvha ḽa mbingano you are just tying a knot tying a knot mulayo uri it could be in the church it could be at home it could be in the hotel tenda minango yavha yo vuliwa mafasiṱere yavha o vuliwa hu sina duress hu sina muthu ono pfa khou kombetshedziwa so ngauri vho zwino hu na mabindu a fhethu havhuḓi ho nakaho na dzi deko na mini like alumbi i hone ni nga ḓi zwi tama uri nṋe nga ḓuvha ḽanga ḽo thaya not ndi khou tama zwi tshi decoratiwa nga heyi nḓila zwa dzula nga heyi nḓila fhedzi ni tshi vho yo kolode tshelede ya u ita munyanya ine a ni nga ṱavhanye no kona ngori thiri ni ḓo dovha na vhudza vhathu uri munyanyani wanga vha ḓe vho ambara pinki vha ḓe nga green a vha nga nifhi marengwa vha vha vho nifhi ono ḽa muvhala une na khou ṱoḓa ngauri they will go out to buy clothes hu no ri arali vha tshi khou ḓa nga zwiambaro zwavho
vha kona u ni fhaila tshelede ya marengo vha pfa uri inwi vho swikelela lutamo lwanu na vho wana marengwa ene a vha kha musi no a humbulela uri a ḓo badela dzi video a ḓo badela zwinepe a ḓo badela vhaḽa vhe na koloda mashira na nge hena hadzi masuthu ito hadzivisiwa ichipedza itiyo huma iya huma iya huma una mashopo no khou hadzimisa zwiambaro for wedding ngori inwi arali ni khou ṱoḓa u tshata nga manwele heiḽa badzhi ni nga zwi dovhe naye ngayo mushumoni heiḽa ire na ngove nthihi yo guma hafha iṅwe yo tsa ni nga si ye ngayo kerekeni event i si yamu so ni naye na i hadzima vhaḽa vha ḓo dovha vha i dry cleaner like gowns mashira manzhi vhathu vha khou tshata vho to ya vha hadzima ngori a tshi fhedza u tshata ha nga ḽi shumisi a tshi yo ita anniversary a nga ḓivha o na u fhirisa zwe a vhe zwone musi a tshi tshata so ḽi vha ḽo sokou dzulela memoriam ine a ḽi muthusi unless a tshi khou ḽi renga a tshi fhedza u tshata na ene a ita zwo ḽi hirisa u ḓi tou fana na magauno a graduation ndi a nyako dzhena kha uri aḽa vha ri mini a to hayariwa vhathu vha graduator vha humisela kha muṋe wawo u tenda vha ḓivha vho badela mara havha na vhane vha ri nṋe ndi khou tou ṱoḓa u dzula naḽo uri hu tshi vha na tshimima tsha ṅwananga a tshi graduate tsha muhura tsha muzwala ndi songo tou dovha nda bva nda ya nda hira zwi takadzaho vhathu a zwi fani fhedzi nṋe nda ndi khou ṱoḓa u amba uri kha vhaswa kha ri thome ri kokodze nungo dza u ita dzimbingano dzashu ri songo ri nga ḓuvha ḽa abe munyanya na mbingano a si zwithu zwithihi wedding and marriage it's not one thing it's not one and the same thing wedding ndi event ya ḓuvha ḽine na khou vhinga marriage ndi waya it's forever so ni nga si tshinye maḓuvha a ḓaho nga heḽi ḽa wedding ḓuvha ḽa wedding inwi arali na vhoya kha zwikolodo zwine na ḓo lifha no no vha kha marriage ni nga wana ni tshi vholwa na hoyu muthu ngauri ni ḓo dzula na sedza marengo e ranifha na wana hu dzhege na ngilasi dza 6 na wana hu dzi tswielo na dzi thovho ohola wa decor nga si mukuvhanganyele zwone ra mufha atende u khou ṱoḓa tshelede havhaḽa vha dzi goloi dze na ri inwi ni khou ṱoḓa dzi fhio dzi no fana a dzi tsha ḓa nga mahala sa hedziḽa dza kale tshidziḽa dza kale dza sa fani dza songo aḽainiwa zwino ini arali ni khou ṱoḓa u takula i re pulukwane uri ḓe ini tshatise ngeno venḓa zwi tou pfhala zwi tou pfhala uri ni funa u mu compensate o no khou ḓa nga goloi yawe obviously nga piṱirolo na padcoso uri ḓo tshimbila khou ḽa mini ni nga si mu khavare kha mathaela na service so iṅwe na wana kha musi i piṱori iṅwe na wana i giyani iṅwe na wana i livubo inwi ni khou tou ṱoḓa dzi no fana dza modele wa ṅwaha wonoyo a zwi nga ni tshipeli na vhaṅwe vha 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 khou ṱoḓa minyanya miraru maybe u khou thoma nga wa traditional vha ri mini nga izwo ho ambariwa miṅwenda nṋe thi ndo no aluwa ndo no vha mualuwa ndi pfha hezwiḽa zwithu zwi munyanya wo fhelelaho ngori thi na hezwi zwa shira ḽitshena ndi traditional wedding ya luṅwe lushaka ngori vhathu vha ri ri ḓo ita tradition ra ita white wedding zwi tou amba uri nṋe ri kha ḓi zwi funa u tshata nga nḓila ine vhatshena vho ri sumbedza u tshata ngao naho havhaḽa vho fhira muthivhaḽa vhathu vha vho tshata na musi hu coffee shop vha swika vha dzula tendavho na mupfunzi vha vhinga na hu vhabebi vhavhili vha hoyu muṅwe na vhavhili vha hoyu muṅwe zwino riṋe ri a dovholola ngauri zwe ra ita kha traditional wedding ni a wana zwi khou dovha zwi khou sa feisa ngeno kha white wedding matsina white wedding riṋe ri khou ḓi tou ita vho ngauri vhe vha vhuya vha ri thubangei kale vho ḓo ri vha tshi vhingana ra vho ri hezwi ndi zwone kutshatele kwavhuḓi hezwi ri a zwi tamba vhaswa vha khou tou vuyisa zwa tradition zwenezwo ri ḓo vhona zwidongo na zwiselo na mabovhola na madovhi na mini ho takaliwa zwiḽa zwithu zwi ya vha munyanya wo fhelelaho khamusi havhaḽa vhathu vha dovha vha dzhia tsheo ya uri in 10 years time ri tshi ita anniversary will do it ri tshi khou kopela ngauri ni a wana kha heyi white wedding vho ambara sari ya maindia
and Indians are not white. Ringatova ri kwamba uri white wedding ngauri the gown is white. Mara ano madhuvona vatu vanokori we are doing white wedding abvelela nga red gown kana nga ya green kana nga ya yellow. So heli pongolori white ndilone line riyakhelahelana nalo ndirani kamutsato wako mlori ndiya makundi zva makuhwa vachiri white zvo rotomo zvivona ngavo mara zvino riyakonotoredza zvachiindiya nawana vachatisi vothe namuchati voambara the sari way voambara dzisari chimwe chipinga nawana voambara the Jewish way so ringasichatoamburi huna zvikene zvinotova chiafrica chothe ngamanda rari kutododa nga mimwenda chivavhenda vatikonoita mwenda but havalave vapiranga apa vachiri palabi vamaportuguese vopirawo makuhwa vasatusvika vawana vatu vasongoambara vachikuambara mikumba vamwe vachikuambara pimene sava leli hava vatsonga vova vana muri une vausvota wakonoambariwo chinga chibhelana mamaportuguese vopira apa makuhwa vasatusvika vachikopira vachikuya ninge voindiya ranatobata zvavudi napfanga vo Vasco da Gama navo nyinyi vopira vo Jan van Riebeeck vasatusvika so vari vavalera vafa vatulabi vuchiro vuchikodhiya vukodhiya ngauri nteiri na unola mukumba wa kholomo we mufumakadzi ava ukoukanyira nta mumwe aukanyira pasi wodopedza uchipfi ndi mwenda na ili yarabi lichida lapfi ndi mwenda so shedo asi vugavaza ndi musi rabi lilituku vana vatuku vaitirwa mashedo nga zvipidapida zvosarawo uchikuitirwa vaurwa nezviyambaro utova uri rozviinternalize usvikira richipfa mwenda uwasho mara mwenda ukonuva washo rine risati ukonoita labi ngakoto ari valimi varuguri arina michini yauspina huru ya ruguri usvikira richiita labi arina dhai yautara hela mitaro ari yatuva nanjara namichini zvourunga usvikira uchibva chiambaro rari ndi mwenda wachivenda utova vori vevarituba voita ngaukona hothe usvikira rine richibva zvizvashu rune uchibvi vadenga zviambaro zvamverere rothe ridoda roambara mimwenda vavafumakadzi vavanna vasi kutoita kulaini kutukutuku kahembe kana kolara kana dzicafs dzahembe yafyai vatu vothe vavoambara tradition mbuso ndiyo ri vayakonoitana vayakonoisustainana mara radhe varigaisa vavhenda aradi zvasvo vaunonga rashingachira richilanga zvithuchira mudzimu vava kido vonoripa vutali rova ridova rina zvine rakuita ngotiri ufuwa ovo kido vosongoima nanamusi chienda chamukumba chiyadhura nanamusi jakete yaledha iyadhura so arali rine rova rinojiya root course yaushuma nga mukumba zviyambori wewe more advanced ndingazvo avalavori vachinekedza zviyambaro vari radova rawana nichikovuraya dzipuka nichiita zviyambaro ridonifara rizini yoripa zviyambaro rova iri somwe chavuraya dzipuka rizini yoripa zviyambaro ndoita makete karine ngauri chirina ringazviwani umwe haringazviiti ridozviwana kavodhao nazvo vachivona rine rikuzviricha rikuomerera kamikumba badhana mumburu uri mikumba ikovurayisa puka idzi zvino radova rawana muthu aina mukumba munhu wangwe kana wandau kana wadidingu ridomufara havalava mazulu vari ndotofara rothe aringadzilichi noriwana zvino havala vavoambiwopfi they are very stubborn vavoambiwa nopfi vodhalesa upirisa rothe kisa dzimwe dzichaka ngandwa dzevarwa nganinge ipasi ngori rine ringotorichorwa namakuwa ngosafuna makuwa votojena nga une rine riwana lihona makuwa vojena ngangi kapa vatu varema vevaruwa navo ndivevavonana navo nga arali dhiva zvakaleisa zvipi iri nga 1652 mukuwa wotomudhudzura Johannesburg asvika nga 1808
So more than 150 years avala vatu vodzura vote vedzikhonani vevangana vachikufuwisana kusvikira vachidhinana vachilwa vala vamwe vava vakutomodzichimbira vakufuwa trekera vachikuchimbira rine pamakuru vasho vangotobvapo ulwera mboporowo botova vasadivi ruri kuruwa nanyigai nguri vavangeno mtavo vangeno ende unokuruwa nayo jena ng'angei adzura ng'ani ngei vapatirana na zvikoro nadziyunivhesiti dziyunivhesiti dzange ndi dza mimwe yakare vafunga ari makuwa ovosvika kamusingei side dza Mozambique vadhafa kare rine radova rideveloped sa Cape Town zvava zvikidza tobva kuri vakuzvitakarirana ngauri Cape Town is developed for them not for us poverty yakidao inopera kavatu vothe mara zvinosumbedza uri they are not there for anyone babe na Table Mountain hari ouni asiya pano South Africa yorengwa vanokovusa zvino vasati bebiwa zvapukuma Table Mountain achiyasho ndiya L nedzila dzicable car dzinokotsa dzichigonya pala auna muvenda unodzi ouna mashudu maviri nera yange namusi richivuya ngeno arumbu ruita cable car ichibva keila tava ichiya keila tava rumbu rovuyerera nne ndivona unga rova richidava developed if we are willing to change the syllabus mara hei inokadirosha kave vari tuba vari colonizer vaita zvothe vari imperializer nduri zvothe zvoitwawo karinei zviriita zvipondwa zvaurenga rirenga upurisa urengisa arengisawo vukati yacho rivona kutambura rimuvonako ufunesa badi cherede mara ende vatu vamurasora ufunese cherede one waita mabindu manji ini muhura unyangolanga hothe ini muhura wamo atoma urengisa zviyambaro zvine yakurunga aningarengi ngauri ini nikotoda iri na lebulu inosumbedza uri ndi import zviyamba uri hola mtu ochinyadza kuhumbulere kwanga uri ndisongorenga hune ndadzobviridzisa mumwe wahashu kandirenge nangwe chikule kanditochiimport ani atobva mtu achiri goro iyo personalizewa personalized in Germany hoila zvitu asi kugara mabungo ndiyauri rine ariyatuva nadzo dzine rakuita una hezvo ngori nadzi dzine rakuita pano asi dzacho ndidzaninge vakutodzitera rakuita rikotoassembla usvikada rine richidohumbura maybe inovhura nga rurumbu kana inovhura nga tsanganiri na zvitepisi kana inoita rosedza hedzi dzedzodawo zvino mashudu mavi we have been made to accumulate what pride ngazvine ari konozviita utotuma katoothpaste ringasiite havela vanokoita varicha vati vava vachikotamba mano ngamini kare ngamidzi ngamakare vava vachitokuyiwa namuriwo wamuembe namiora ndizvithu zvingi zva zvichishumisiwa tamba mano zvino hoyu William Colgate upi ove mupfunzi achisapota ministry ngachimwe nachimwe chawe achitaitha every week achihola rimwe dhuva olala upfe mudzimu vari William ndovona kushumere kwawo uchinchumera usatsetsi zvino ndikoupa recipe yauita chisibe chine vatu vadotamba ngacho mano uri aseya lacha uvhuswa vusiku wavo 3:30 obva ipfi linokomuvudza izvo uri aseya lacha uri chisibe chototamba ngangomumurena ari adova edhera ari lichichola muloro watovuyisa zvezvili nalene liya ipfi na recipe yauri misudzi umwe yaune ndi hina this is what you will do asi zvinyadzi yambuditoma Colgate ndichifani chamuntu achipfi William Colgate zvino varina vanodozviedzisa vadovidza zvavo zvisibe ngamadzina awo nangwe yotomwariwa uri asiya Colgate mudhini mumwe namumwe Colgate guy kudai yakwa fresh isi zakumende zvitoraro huko onariwa dzina lemudzimu vari halingaweri pasi so rine I would like to say
we have been betrayed by our syllabus. Syllabus yashu ita uri muthu murema achipedza dzote dziaita ugumanga PhD abve fulo loyo toda mushumo create mushumo hahumbuli nga mushumo habveledzisi zvine zvangarengiswa olindela nduri education yashu yorita zvipondo zvire zvitahani rolindela dzimwe chaka dzichiridhera na dzigoloi na zviambaro na zviliwa na material opata ringasiite door frame from steel chone chine kana from wood itself and zvida zvone wa prestige nga price if you afford this then you are stronger you are higher and rote rikotodopa pamananta mapungo ndia uri do we have the base rawana rarisina so ne ndichisedza ndisokobona uri ungasitwambori mini mara vepari trubai bojiya chipinga chirapfu from 1652 to 1994 it's almost 400 years so urini iraise chinyaro yoiteyawo karushaka runokobebiwa ruchirova ruchibebiwa ruchirova ngauri if you want to eradicate this damage rarofanira rikuituta kave vava first contact na colonizers mara votuwa vorisiya richitangana na ino inopata randavula yanu yona karari yani yatupata nindopata musi nopata the western way womuna obvelera womuna oshuma hola wa randavula dzawena imwe sitting room imwe dining room imwe ihoedhera imwe basa hajenererani dzote dzina dzi ablution block asabvi ari ndikuashawarani kana ndikuya toilet umwe kana ndikuitani as long as risakobona the western pattern ridovambori hatupata naye neumba kuchira sasa tupatawo kamzitadzo ndiye so hakonuima rino ndendopedzopata iyo randavula yange narumtani umwe ndiyolera umwe ndiyoita minimini umwe ndiyoedhera dzimwe ndidzavananga upfa akadhikoroda uri ndikadhinyangopata ndidotopata zvavudi izvo mara vorapsychology vari odaona muumuro wa randavula oshumisa vuluvi 100% ngauri chipaisi chikoshumisiwa cha 360 degrees fully heyi yadzikone rishumisa randavula irenga ngumu dzikoneni rove ya zvitu ave ndikozambozvumbula sori zvachizvitsvike zvovewa so auna chiri konani auna chiri konani nduri kana rojenani huhoroni we will strive to make a circle in the hall rinaone ndoropo chipiridodzura nga horseshoe it's circle nazvitaiji zvichiitiwa it's a half circle so zviyambori hola weadhotomana mumururi hamne ndingaita dhanga ndadzura ngomu ndingaita dhanga kholomo dzanga dzadzura ngomu ndingaita dhanga mbudzi dzanga dzadzura ngomu was wiser so heyo wisdom yasipromotiwe aikopromotwa ngori ndikamuse ndiya mutu mutsu aziyavazvomwara petu chikili chaumwari wava asina mara chikili chauhumbura nawo ova enacho rine rikomutsikeredza ngori hongomwara so ndizvitu zvinji zvine karine silabasi yasachinja zvododzura zvotorari richikwamba ngasilabasi mamwalo uri vathu vavangomwala na mini vone kids books otodhara pano ndi muthu ane vakumwala vakamba ngavo William Colgate also so ndi muthu ane zvamurododi vavakuvala dzibhuku na mini na mini so vone uru vaviye vatomwala bhuku njingo rari zvazotobva gai ne ndojena chipinga chikoro nga chipinga chachilidzi ngauri musi richisvika secondary yampapuli especially our grade 11 and grade 12 yeah vajana Ramaphosa Ramaphosa ni mulwane ndivaulwane ndikori kamuzayawaka utova ne form 2 ndoijena hange hevajena tichodha chachinja chadhanga pa udhera makwarera yapone chavone zvinhu chachisiyo palani Ramaphosa vajena chiyange unofira rusvero rarusvero chachimpapuri wovaone mpapuri zvino zvipfarauri ndori zvipfarauri ti with a disclaimer musi hochipera upatiwa pala uchifika ude mutu aite rusvayo wova uchinga diva ngotomwara kana ngamini muhali vevava vehona
havho vhoraluswelo vho ḓi tou swika hanefhaḽa vha ita maka nga footprint ndi vhona unga zwi thoma hanefho uri luswayo lu re hafhaḽa ndi lwa vhoraluswelo ndi vhona uri zwone zwo ita uri dzina ḽi tevhelelwayo luya Mphaphuli tsha kona u ḓa hafha hune tsha vha hone zwi so I was still saying when we were doing grade 11 in 1980 nṋe ra sathu vha hone principal a mbo ḓi ḓa vha mkhuwa a tshi pfi Ditoy a ita uri tshiṱafu tshoṱhe tsha grade 11 and 12 hu vhe vhathu vhatshena ra funziwa nga vhatshena grade 11 and grade 12 muthu murema ndi kha ḓi zwi humbula we a ri funza Tshivenḓa vho vha vhe vho Mphaphuli vho Tikhathali is no longer with us, may his soul rest in peace. So heiḽa period heiḽa 24 months nga nnḓani ya uri gudisa zwa academy havhaḽa vhathu vho dzhigisa kuhumbulele kwashu vha ku aligna nduri nṋe ndi zwone zwine makhuwa nda vha funela zwone whether they are African speaking or English speaking vhani wana vhe na muhumbulo wa uni developer ava hesitate ndi zwone ava sieli mbilu vhudenga havhaḽa vhathu vha ḓo ita uri hu tshiniwe gambut dance hu tambiwe rugby ri sa no to i ḓivha no to i pfesesa ya i hone Mphaphuli na majesi ya ḽa o lemela nduri mukhu a wana opportunity tsho shuma na muthu murema a tshi zwi funa u ḓo mu bveledzisa ndo no zwi vhona fhethu hunzhi ri tshi swika univen principal ave mkhuwa a tshi pfi Dikuoneng a tshi ri funa hola mulwane a tshi ḓo organize debate ra ṱuwa nga dzibasi hafha ri khou ya university ya Vhuputatswana ri khou tou ya debateini just to debate a tshi ri funa a tshi ṱuṱuwedza u tou wana distinction kha khoso zwo vha zwi khou ḓo vha zwithu zwihulu ndi ri ḓuvha ḽine ra vha ri khou ṱanganedziwa havhaḽa vho vha wana dzi distinction dzavho mahoḽa u ḓo vha khou vha vhidza stageini vha tshi khou fhiwa dzi cheke by then cheke ya 50 rand i 1983 yo zwa zwi zwithu zwihulu na wana distinction dza nṋa ni wana license yo renga blazer ya university so no yambara na vhaṅwe matshudeni vha ḓo zwi ḓivha uri hey ndi tycoon hola ni hongo so ai wanali mavhengeleni oṱhe ya zwa vhukuma ni khou vhona phaḽa u tou pfi bindu ḽa vhathu zibasa ya ho vha hu na shopo ḽi tshi pfi una bindu ḽa vhathu zibasa ndi ḓivha ya Thohoyandou hai ya Thohoyandou yo ḓela murahu kha tshifhaṱo hetshiḽa tshi no pfi Vendaland what tshi sathu fhaṱiwa ho vha hu na vhengele ri tshi ḽi vhidza uri ya Bonchas zwino hanefhaḽa univen yo vha i na store nga ngomu ha iḽi ya vhengele ni songo fara results dzino sumbedza uri no wana distinction na the rector signature kha hetshiḽa tshikhadi na sanga i rengi baji ya univen so hezwiṅwe zwoṱhe a tshi nga ri phakhela na zwikipa na dzi tracksuit na mini u ya nga dzi sporting codes muthu ane o swika nḓilani a si tsha vha active kha zwipotso o dzhenaho na vho riṋe univen o to litsha o to kana ane ṋamusi na nga mu wana a tshi ri a thi ḓivhi ndi iteni ngauri they exposed ene a tshi ṱuwa hada Duplessis so ni a kona u vhona phambano ya musi vhatshena vho bva fulo ḽa u bveledzisa muthu zwino heḽi fhungo ḽo dzula library ri tshi khou vhala it was not a matter of exams a thi ri ḓo fanela u ya debateni ri ḓo fanela u takadza vho rector ngo vhuya ro wina ri ḓo vhala dzi biography ri ḓo ita ra vha ri na dziṅwe dzi SCM dza strong ra tshi kona u ita conference vhakisimani vha ḓa nga mabasi vha veko vhe palatsini ra ita kereke ḽihulu so we will still compete na nga u understanda bivhili na nga mini it will depend uri ri khou ya debateni ifhio so heiḽa interest ya dzibugu nṋe ya yongo tsha ndzhena zwiṱuku thi humbulu na encyclopedia ine ndi si vhe nayo i nga tou vha ine yo bva ino vhege navho ndi vhathu vha muthu a dzibugu vhukuma nga maanḓa zwino you cannot read that large inwi na si tsha ṅwala una hezwo ngauri bivhili thi ri fhaḽa kha muweleli kha chapter 12 i ri u vhala na u ṅwala zwi netisa muvhili hone zwi bveledza maṅwalwa manzhi
ani gumi ni chipfi no vhala badi na si ṅwale kana na guma no ṅwala thesis fhedzi ya topic yenu na i researcher no ufuna u bvelela maṅwalo a manzhi zwino nṋe in my period of existence whatever I have studied and what I'm continuing to study I'm supplementing nga u bveledza maṅwalo a manzhi nṋe no no ṅwala buku dza 10 and I am believing God uri by June next year the visa 5 uri na zwino uraliso vha kha ḓi ṅwala na ine ndi tshi amba na ine matshelo ndani ko chochonyedza vha shumisa computer ya laptop yanga vazonda komlori mini vone chana mandi muthu mulane ava koni no delete message tivonse ndola message ngayo nga mistake vatofona re asi wanu vazokoda delete kati ara muthu mulwane vachamba computer kuti mupfeso no I typed all this zvino generalize bugu vafocus kamini ndobona pink ndiye ni mbidza nga mani ile pink ida patindori ndinge pasi ndikotoda ndo ṅwalela vhaswa ngauri vhaswa ti ndi vhone vhathu vhono kha ḓi amba nga zwo funana nga maanḓa zwirari khou amba when you tell somebody I love you hola muthu asathu uri kana hai u funa u thoma u ḓivha vhori inwi no funwa nga nnyi capacity ya u funa ine na vha nayo ndi ngafhani ngafha nnḓa nṋe ndo vhea dzimbilu uri ni ya wana mbilu ya muthu yo hula badi yo no khou ruwa ni funa mara isina tshithu nga ngomu isafuni muthu asafuni ene muṋe asafuni muthu to vhori nḓila ya u wana partnera yo leluwaho ndi u muvhudza uri I love you a hu na iṅwe nḓila dzi hone hu to vhori anga tenda muthu songo muvhudza hu to hayi ndi khou uri hu to vhori heyo ya sa declare anga ḓi ni shandukela matshelo uri hone nda ndo ni vhudzana uri ndi ani funa you know zwino zwi avha zwavhuḓi uri ono khou vhudziwa a si thome ngo vhudzisa uri ni ḓo malana a thome ngo vhudzisa uri ni khou mfunelani a ḓivhe tshifunelwa uri a kone u tshi maintaina ngori zwino a sa tshi ḓivha inwi kha musi na ni khou tou mufunela uri u na khundu tsekene a tshi permanent hetshiḽa tshi ya tshintsha a tshi vha mufumakadzi waṋu a tshi vha miya muṅwe muthu hu tshi itea mini mini zwi a tshintsha mara ne ya beri tshi ambisa ri vha ri khou sedza zwezwo uri hoyu ṅwana zwi temporary na muambisi u funa u zwi ḓivha uri zwo nkunga ndo ḓela zwone mara a zwi nga dzuli zwi hone ano maḓuvha thi vha khou ita hezwo tshetshelelwa mivhili dza dzula dzi hone zwithu a zwi nga dzuli zwi hone u ḓo aluwa u ḓo aluwa u ḓo hula na a zwi nga dzuli zwi zwine na khou mu vhona zwone ṋamusi there will be a 9 months period of pregnancy in a gestation period she will not be like what you saw in day 1 so u fanela u vha ana nḓivho ya uri ni khou ṱoḓa mfuna nga lufhio lufuno ngothi ri pfuno dzo ḓala huna pfuno nnzhi dzo vhala nga maanḓa huna vo stoji huna vo eros huna vo ndi vafuna nga lufuna agape huna vo ludusi agape ndi ufuna muthu naho ara zwi nga itea wana accident ya si tshavha na milenzhe I will still love the remaining parts of the body namusi a si tshena tshelede zwa tshelede anayo inwi ni sina ivi yamu anga to ishumisa ni control anga ni remote angayo anga ni vhaisa ngo vhawe na tshelede inwi ni sina so it's not safe ufuna muthu ngori una tshelede inwi ni sina uni vhona sa tshigalane kha tshelede yawe mara inwi ni tshi khou swika ni nayo ino ṱoḓa u lingana kana uri fhiri nyana yawe u a zwi vhona uri a no ngo to ḓela yone zwavhuḓi no ḓela fhungo ḽa uri nga ndaedzo ya Yehova muthu anga dzuli a earth u ḓo wanana na partnera hafha vhutshiloni so muthu o ḓelaho zwa tshelede u na mazhuluzhulu ha koni u vha rest assured uri no this is my place u dzula o sedzana na dzi account hedzi na dzi business hedzi la uri dzi khou ṋokana dzi khou khwaṱana dzi khou ṋokana na hoyu o faraho muthu nga tshelede ha mufuni u funa tshelede so vhaswa vho vha fanela vha tshi ita dzi workshop nga vhunzhi nga maanḓa vhono vho mirole ya u ṱoḓa u dzhena kha zwa lufuno vha ite dzi workshop vha vhidze vhane vha na dzi tshenzhemo
vambe navo vadove vavale dzibugu vadiscuse nga zve nṋe ndo ṅwala ye bugu inopfi Who Loved You ndi lavhelela uri vhaswa vo ivala vha nkwame hune vha si khou pfesesa hone hune vha si khou pfuka ngori muswa o ṱanganaho na mania una problem from day one. Mania ndi hoḽani uri o ni funa ani tsha dovha na lumelisiwa nga vhathu ani kha ḓi muthu ni funa u hangwa vhathu vhoṱhe vho ni funzaho tshikoloni nga maanḓa vha vhanna ni funa u hangwa vhoṱhe vhe na dzhena navho tshikoloni ani ṱangana ri he classmate u ḓo ni rwa ni gidimisa anisa ono uḽa ri kha vha mudzhia vhe musadzi wavho nduri hu dzula u khou solviwa uri musadzi anga dzhiwa ndi maniac. It's a madness. You know mara muthu asi tsha dalaho mashakani awe ngori u ḓo vhona vhathu vhe vha muemula kale kana vhe vha vhuya vha funana naye vho mulitshela inwi thinaini vha nga ḓo vha songo mulaedza vha songo muonesa o vha lindela uri vha khou ḓo tshata naye u vho sokou pfha vho tshata ha ḓivhi no ri a iteni zwino arali ye mukhuwa vha tshi ḓo ya a vula mulandu wa breach of promise uri nṋe o long promise no ndi khou pfha o tshata ngei kha vha ri a ḓe a ṱalutshedza a ḓi tou badeliswa no badeliswa zwino kha riṋe sa vhathu vha rema ri pfha unga ndi u mulilela houḽa muthu ini ni tshi ya ni tshi muambisa houḽa muthu a nga si ni hane ngori we a vha o lavhelela ene o no mala huna zwezwo mara ri vha ro no vha dzi second option hafha fhethu a huna si second option nga nnḓani ha musi vho tou ṱangana crash ya vhathu vha funa na ringi vha mbo ḓi takuwa vhe muthu wa muṅwe muthu wa muṅwe crash vhagori vhaisela vini abe zwino tou dzulaho mulori chambo ndi tsha ḓo ṱoḓa na muthu ange ndi nga zwona bivhili isa ambi uri vhafumakadzi vha fune vhanna vhavho iri vhanna vha fune vhasadzi vhavho vhafumakadzi vha ṱhonifhe vha hulise vha ṋeye khuliso kha vhanna vhavho vha vhapfe musi vha tshi amba ngauri zwi a ḓivhea na vhaṅwali vha bivhili heḽa ndi vhanna vha zwi ḓivha uri we mufumakadzi a vha khou mu funa ho ngo ḓa o ya next door zwino mufumakadzi anga si litsho maliwa ngori muṱhanga we a vha khou lavhelela uri anga muambisa o mala next door ndi ngazwo inwi muthu we ani hana kha tshiṱaraṱa tshikene ni tshi ṱoḓa u mu vhaisa ni ana ita munyanya kha tshetshiḽa tshiṱaraṱa zwi amba uri houḽa musidzana ni khou mu mala ngo funa ni khou sumbedza houḽani uri this is the wedding I could have given you houḽa to takala ringi yo ḓadza munwe woṱhe yo guma nga lwala masina munyanya wo songo ḓela hene mara vha khou ri vhaisa vhanna abe zwino ndi khou tou zamula zwo uri muṅwe ane ndi ngoya baba nduri abe a pfa khou pfa baba ndi zwa zwo ri kha vha matshelo ko kweta muthu no abe khou tou asa mara 30 second option sa vhanna a una munna no everybody it's your second option musidzana ane a khou fhedza ki ḓo dzula na ino o vha a songo ni humbula ini we a vho muhumbula kana we a vhuya ri ndi yani funa o ngalangala into thin air ende musidzana anga si lile uya hoya ende hanga ni vhudzi inwi ni tshi muambisa uri ndi pano ndo to litshiwa nga mukene ngo ḓo vha khou ḓiphula mabuli ina inwi ni tshi mu litsha ni ḓo mukolela na ri ho vha hu nṋe wo thoma ni litshana you know ndi kona u continue na cycle ya ho Thank you for watching this episode. It is proudly brought to you by MR21 Funerals and Insurance. If you want to know more about their funeral plans and all the insurance that they have, make sure you contact them on 015-151-0251 or 0252. Or you can contact them on their WhatsApp number, which is 061-509-0775 or www.mr21.co.za. MR21, true respect. So musidzana o ṱalipaho ha vhalavhali hambi uri ndo vhuya nda shavhiwa bichini nda vhutovhuiswa nga mapholisa ayani hambi hezwo vatoveka vhaḓi vha tshi khou tshitori tsha mukosi wo bichini vha shavha vhaṱhanga o swikani nga maanḓa a vhaṱhanga vha sa lengi u dzhia nga zwithu o swika haningei a wana vhaṅwe vho no khou ḓibvela America vho ḓo vhona bichi na ene wanefho a tshi musunyedza uḽa a tshi musunyedza beke wara zoya ni ḓo ri u mu ṱoḓa ndo vhudza na vha radio uri muthu wa xela matsi ha ngo xela tamura ndo xela fa vha ḓi wanela lufungulo luṅwe o fukula huṅwe u happily married in another corner so now in me you cannot deny yourself
that happiness of marriage ngauri hola onilicha ngori rufuno rupoliswa nga rufuno muthu ovaisiwa nga zwa rufuno u ḓo fhodzwa nga u funiwa a kwata tshoṱhe a ri nṋe thi tsha ḓo funa muthu ngori vho mukene vho mbaisa u khou ḓivhaisa u fhirisa iḽa zwe havhaḽa vha mu ita ndi zwone vhathu vhoṱhe ndi dzikhuvhabvu dza zwa lufuno vho pfuka he vha huvhala vhaṅwe vho swa vhaṅwe vho fhireya vhaṅwe vho vunḓeya whatever has broken zwi ḓo mendiwa zwino o ṱalifhaho kha who loved you u a tea u ḓivha mabirimane hoyu u khou bva khawo uri o vhofhola na aḽa mabirima ngori ini ni khou gavha muthu a re mbitini a nga laṱa maṱavha kha inwi a nga ni vhaisa nga maanḓa kisokori thi khou ṱoḓa dovha nda iteliwa hu si inwi no mu itela zwo thoma mara vha ano maḓuvha dzina vha mbo ḓiri nṋe ni tshi tou ndi tsha tonight nṋe ri ṱonya ra move on first a ri na tshifhinga tsha u fhola u khou itiswa nga mbiti a tshi move on a sathu thoma the discover uri how far did I contribute kha hezwi zwithu uri zwi ite hezwi swike hapa how do I realign and readjust myself with this u ḓo pupela kha vhaṅwe vhane na vhone vha tshi vha sohoniangi vha ḓo divorce ine ono vha musadzi wawe offer but ili fhungo ḽa mbingano ḽi tokonḓa nga maanḓa kha rine vhaswa kha mirero Solomon the wisest of his time and in our time thi ri kha ḓi dzivhala dzipisani dzawe na mirero yawe uri hu na zwithu zwina Solomon zwine na u ṱalifha hawe he vhuṱali hone ya tou vhumbela nge ṱaḓulu ha thu zwi pfesesa ende u khou zwi amba aluwa u khou zwi vhudza vhana vhawe uri ndi nḓila ya phame fhasi ya tombo hai understand ndi nḓila ya goni tshikhalani hai pfesesi ndi nḓila ya tshikepe nṱha ha maḓi hai pfesesi ya vhuṋa i re wes ndi nḓila ya munna a tshi wana musadzi u na vhasadzi vha 1000 o muthu bivhili ito amba uri a vha na vhasadzi vhawe vha 1000 formal wives a vha na vhafarekano concubines dza 300 ya ri 1000 mara ha thu zwi pfesesa uri havhaḽa vhathu vha wanisana hangeno kha muweleli uri nga nṱhani ya lupfumo lwenda kuvhanganya na dzikholomo ndavha na dzi slaves nnzhi hedziḽa dzi slaves dza dovha dza beba vhana vha vha dzi slaves dzanga out of them I found voluptuous women havhaḽa vhafumakadzi hongo soko vha kuvhanganya a khou vha kuvhanganyela uḽa lupfumo lwe a vha enalo so zwino ni a wana ni khou vha khuvhabvu ine ni tshi bonyolola maṱo na wana no wela zwanḓani zwa Solomon ane u khou ṱoḓa vhathu vha tshi vha 1000 zwiḽa zwithu zwi vha zwo khakhea mara sa muthu a okay nṋe ndo raliso ndi na lupfumo lwanga dzi tshelede khedzi thi zwo ndi ite mini nga dzori vhavhili kha mbingano ndi tshi vho ṱoḓa wa vhuṋa wa vhuṱanu zwo vha zwo no khakhea ndi mbudziso ndi uri ni khou vha ṱoḓelani uri vha nthuse uḽa lupfumo lu lwanga zwo vha zwi nga vha khwine ni tshi tou lufha mashaka amu ngori a ni tsha ḓo eḓela na vhana vhafumakadzi vhavhili a ni nga eḓeli hone muṅwe no muvhea kha muṅwe muvhundu muṅwe no muvhea kha muṅwe muvhundu ni tshi eḓela kha muḓini wa musadzi A ni sokou pfha unga ngei kha musadzi B yo dzhena vhaṅwe na dodoma vhusiku na swika no dzima mavhone ya goloi ni swika na wana vhathu vhoṱhe vho eḓela na thoma u kwatela uri mulandu ndi mini vha songo ṱavhanyedza u vuwa hezwi ni sathu vhea ṱhoho kha musiamelo hangei ha B na sokou pfha uri ha musadzi C ngori na mulovha thongo ya ni vukuluku ndri you just get mad lichani nḓilani ni khou sokou gidima ni tshi swika huṅwe ara ni khou swika ḽonotsha na ri ndi malinganyi o kanda wapi ari ka ri ḓivhi a nga ḓivha a goloi yo reversa yo ḓisa mugayo hapo next door but don't ever think uri vhathu vha re polygamic vha at rest with the issues of love no they are not vana majitajita avo ane vha khou ita hangei a dzinndwa dzo linganaho hetshiḽa tshipiḓa tshavho tshe vha tshea ngauri vhutshilo vhuḓa in slices kha ḓuvha ḽo raliḽa ṋamusi mudzimu vho ri fha 24 hours so it's like ndi na lofo ya zwiḽai zwa 24 zwino lingana depending kha uri hezwiḽa zwiḽai ndi khou zwi shera na vhonyi nṋe nda wana mini murahu ni nga wana no dzhia tshifhinga no tshifha zwiṅwe zwithu zwine
ni ḓo fhedza ni mulwadze. mara upfhi vhone vhaṅwe vha vha khou ḓiphina vhala vhathu vha re na vhafumakadzi ngori khezwi nda vha waneni ni vha interviewe ni vha vhudzise dakalo ḽazwo cause upfhi hoyu A mufumakadzi A ya kwata ndi khou ya kha mufumakadzi B zwino ndi khou B ya kwata ndi khou ya kha kha ḓa vho takala vho ḓa vho no lwa na muṅwe vha khou ḓo wisela mbiti dzavho hafha mara vhone vha sala vho takala sa munna a zwi konadzei a zwi konadzei ngori vha ḓo dovha vha vhuyelela a vho ngo ṱuwa tshoṱhe hange muḓini vha ḓe ndiri A ḓo tou founa zwino uri ini no no vha kha FN si tsha vhuya mbudziso hu na muthu a re tsotswi khavho vhafumakadzi a vha nga ḓo dovha vha fhira nga ḓuvha ḽavho ḽo fhira u ḓo mbo ḓi lwala vha fanela u gima naye sibadela vha tshi vhuya vha nga si ṱuwe vha sia mulwadze vha funa u vhudza vhaḽa vhaṅwe vhafumakadzi vhoṱhe uri hoyu u khou lwala vha tshi vhona unga uri khavara ṅwana wowa a vha nga ṱuwi nduri vha fhedza vho ita ḽiṅwe ḽimbule ḽine vha nga si tsha dovha vha humbula nga development vha ḓo guma he vha zwi thoma vho guma hone vho namba vho sila development vha ḓo vha khou shuma u manedzha vhathu sa magaraṱa u vha manedzha sa dziphono dza chess uri hoyu nda mu vhea hafha ndi rwa khwini hoyu nda mu vhea hafha ndo wana king hoyu nda mu u swikela vha tshi pfi vho ṱuwa vha shangoni ra dzi ḓivha uri vha khou vhulungwa vha ḓo bva hafha MR21 vha ye Mavhidani ngori zhalinga ḽo hula ngi a iwe muḓini hu na no kuri a vha nga thomi muḓini waṋu inu ndi nṋe ndo thoma u navho zwi amba uri vha ḓo thoma hafha muḓini wanga ende vha vhuya vha thoma hafha ra takuwa ra ya kerekeni a vha nga ḓi muḓini waṋu hoḽa vha tshi ri vho thoma u lwala vhe muḓini wanga ndi nṋe ndi no ḓivha na tsho vhaḽa havha hu khou lwiwa vho fhumula zwino arali muthu a sa khou ṱoḓa u complicate vhutshilo hawe u a fanela u thoma u kala capacity na tshivhidzelwa u khou vha vhidzelani havha vhathu vhe vhanzhi thiri bivhili a iri ndi ḓo mu itela vhafarisi ndi ḓo mu itela mufarisi o mu fanelaho hezwi uri vhafumakadzi vho ḓala nayo gamba zwone uri bivhili ndi khou ipfa mara abe vhafumakadzi vho ḓala vha ye gai vhana vha vhathu ndi thaidzo yao vha ḓadzaho ani solvidza musiki ini no dzhia mthi ino fhungudza vhanzhi a huna vha restaurant ngei nnḓa ino dzhia 20 solomo dzhia 1000 o vho mala vhoṱhe vha songo maliwa shangoni nga tshila tshifhinga mara u ḓifhungudzela vhaṅwe no nṋe a thina thaidzo na muthu a re polygamous thina thaidzo mara ndi a eletshedza a no khou ṱoḓa u dzhena kha polygamy uri vho zwi sedzana a vha nga eletshedzi uri u bvelela havho hu khombo ḓivha ho guma vha ḓo thoma u solve abe in the African setup ni tshi mala muthu ni vha involved na kha zwa mashaka awe minyanya ya dzikhaladzi dzawe na vhana vhavho dzimpfu dza vhazwala vhawe na mini zwino ni tshi engedza hoyu muṅwe mufumakadzi naye u khou ḓa a full package na hezwo zwithu zwino ni ṱoḓa inwi ni tshi dovha muṅwe wa vhuraru ndi uri inwi madziyoni kha musi uri in your setup of marriage ni manage vhathu vha 250 ni ḓifhirele kha iḽi shango ḽo lala ni ḓo wana ni khou tea u manage vhathu vha siho fhasi ya 5000 ngauri nṋe ndi ḓo vha na vhana vhanga vhane inwi ni khou tea u vha involved khavho vha tshi maliwa vha tshi ya miḓini ni dzhenelela sa in-law haningei vha tshi beba havhaḽa inwi ni khou swika sa makhulu wa havhaḽa vhaḓuhulu vhoṱhe ri khou amba ri kha ḓivha kha muṱa waṋu inwi nṋe hapfhi zwiminimini zwo itea kha murathu wanga ini zwi ani kwama zwo kwama na masheleni amu arali u tshi pfhi u khou ṱoḓa u bvisiwa damu ḽi khou ṱoḓa 90,000 na ini zwi ani kwama zwino khezwi ni na miṱa miṱanu ya vhafumakadzi vha re na dzi demands dzo fhambananaho yoṱhe i khou ṱoḓa madamu khezwi inwi ni khou funa u dzhenisa zwikolo vhathu ni khou fanela a vha happy havhaḽa vhathu they might have done it vhunzhi ha zwe riṋe ri tshi khou aluwa ra zwi vhona ra zwi sedza ro zwi vhona uri there was no love ye ya vhuya ya expressiwa vhoramabindu vha vharema a vha pfesesi u badela vhashumi so a nthola nda mushumela miṅwedzi mivhili ya kombadela nga wa vhuraru wa nyambisa nda vho vha Mrs N thi tsha kona u claima muholo nduri u maliwa nga zwi ita uri nṋe let's say ndo bva mahayani ndo ḓa u ṱoḓa mushumo ndi khou shuma khepano ndo tholiwa head office ndi na vhana vhanga vhararu vhane vha nḓalani na tsikuni nṋe ndo bvela u solva nḓala na tsiku zwi re muḓini washu
mara ofa ya ufunwa ita uri heiḽa problem isi tsha solvea ngori nṋe am getting married thi tsha ḓo koleka salary hafha fhethu ndo no vha party yaho and every family member is not an employee there nṋe ndo ya accouchment leave ndi khou beba ṅwana wa vhuṋa no khou engedza kha havhaḽa vhararu vhe nda vha siyaini ndi khou ḓo vha solver the next victim nayo yo ḓa i khou ḓo solver vayo vana vhana kha musi yavha part of the family u swikela ri ki swika 40 or 50 ri vhasadzi vha vhasa a sa khou ri tatamudza vhuluvhi uri na riṋe ri ḓe na dzi ideas dzi no ita uri bindu ḽi hule vhasa a tshi lovha bindu ḽi ḓovha ḽi siho na riṋe ri ḓovha ri siho fhethu a nga tou vha na bvumo ḽo pfhi o sia miḓi minzhi nga maanḓa mara u vha o multiplya poverty na nḓala kha poverty hu na nḓala na tsiku so arali ro vha sa vhafumakadzi ri tshi khou ṱoḓa u solver the issue of poverty ro vha ri sa nga ṱuwi nga lubadana lwa marriage ngauri makhuwa vha ri not all that glitters is gold ndi tshi khou vhona tshithu tshi khou penya hafhaḽa nda mbo ḓi ri gold kli ndi nga swika nda disappoint ya badi tshi khou tsho niwaho nga muṅwe a tshi laṱa kule ende tshi penya luṅwe so vhafumakadzi ro vha ro fanela kha havha vha murole hu no khou tevhela ro vha ri tshi khou kona u vha gaḓara ra capture kuhumbulele kwa uri thomani ngo developa ini muno ḓibveledziseni lune mbingano ya sada ni a kona u renga tikiti nayo vhona bola Morocco hu sina no ni vhangisa ni a kona tevhela AFCON inwi vhanna vha hana muthu o funzeaho tshiṅwe tshifhinga vha khou itela control a vha khou itela u mufuna ngori hezwi zwoṱhe zwine a ḓo vha khou nyitela ha thu itela khaladzi yawe zwa khosa development why nṋe ndi tshi pfha unga zwi nga mveledzisa ngori development is not being married marriage ndi iṅwe package ine mudzimu vha ri khayo I will collect legitimate children bivhili ya ri mbingano ndi pfura maṱupo a ina zwinzhi zwi takadzaho hone ngayo mudzimu wana vhana vha ri legitimate a dzhenaho mbinganoni a humbule luvhili ngauri a ina zwinzhi zwi takadzaho riṋe ra dzhena mbinganoni ri khou ṱoḓa glamour ri khou ṱoḓa joy ri khou ṱoḓa zwine bivhili ri a zwiho nga ngomu those are the things that you can accumulate out of marriage nga ngomu mbinganoni ni khou wana partnership ine ultimately lushaka lwanu lu ḓo engedzea ngauri lu ḓo bebiwa vhana zwa uri inwi no ḓo takadza muthu zwi vhonala a songo tsha takala uri inwi no xelafi no mutakadza no xela na gai nazwo zwo mutakadza nṋe ndo ṅwala iṅwe bugu ipfi family forever nga phanḓa yo sumbedza vhananga vhoṱhe ahuna nyago uri ndi vho nyawa vhathanga na musidzana muthihi o vha na 6 ndi na 5 havha ndi vho Ṋetshanama havha Tsheo may his soul rest in peace vho Ngaledzani ini na thoma family kana night a marriage night a wedding night a marriage no developa kitu kinopfi family na hoyo wena manana naye kana mbingano yavo iwe itoita 2 weeks aifi hela family ye night ngori family it's blood relations zvino through affinity nga umala inwi no thoma family a inga dofa avangani vavaleli vathu va ḓo ni vhidza nga itsha tshifha kha riṋe vha vhafumakadzi kha vha ime hanefho vho Ṋetshanama ndi dzina ḽa muṱa ndi vhadaho ndi dzina ḽa muṱa mudaho ndi dzina ḽa muṱa ini ni na ḽaṋu ḽa individual mara ngauri you have created a relations in affinity with them vha ḓo ni vhidza ngalo kana ni to ṱaliwa kana ni to lovheliwa kana ni to vha no vheiwa kha hall vha tshe vho ya miṅwe miḓini family it's forever so ni tshi dzhena khayo a ni dzheni ni tshi nga ni khou yo ṱolela kana ni khou yo edzisa hezwi zwine ra khou vhona zwi khou itea kha dzimbingano dza vheiwo vhaswa these days dzi si tsha dzhia tshifhinga tshilapfu mbudziso ndi ya uri inwi no vhala bugungana dzino amba nga mbingano ni sathu mala let alone the contracts ngauri huna civil marriage
ya community of properties, civil marriage out of community of properties, huna customary union, havana yellow paper. So yellow paper ndipyo? Yellow paper ndine inini chivori neani ndivi. Ndifuna koleka mashaka amu a 7. Bombo nawo ndiyange yami. Na ahashu a 7. Bozvidiva uri ndoda hamu. Ndisongodara amakadzi ndodhera inwi. Havala vatu vaneya vutanzi vaentara madzina avo kaila form. Yaprocessiwa and then ndawana yellow paper inoatesta uri indeed I was there for you. Itopo vatu havaidivi ngori ishumesa musi vatu vorova. Naye gambori ndiini apfikani mutangasa ni mali ni aidhia na ishumisa ya uri? No, asa ni mali ndivona ungari atidivi uri ufaniro ite ya mini mara havi hava na ila zvera ari kuamba zva traditional celebration. Customary marriage iva yo celebrate iwa. Ngauri customary marriage asikanji vatu vachisaina nitorenga document iyawanana na Shoprite ita 100 rand. Ine mashaka hamu voda uwambisa na vahashu vevaselana navo vamwana madzina avo vamwana na zinomboro vamwana na mini ndicho nechine atuwa nacho hange home affairs uri hoyu na hoyu vo celebrate union yavo akonwana that certificate ya customary union. But then munna koyukoro vasongosaina na mufumakadzi wawe zviyambori hachakona ujena ka civil marriage dzothe naye naka customary marriage mara a document must be produced. Ndiye zvine vadoda mocharini vada vajiya magunwe aula munna vajiya magunwe nawe mufumakadzi hakonova hana vatanzi dza 7. I don't know why government yori 7 but 7 is like a lucky number. 7 ya mufumakadzi 7 ya munna vane bavana vutanzi hakonova hana vutanzi hakosi arari kudzura mavhuni ya kosi uri uyu mudzana vove vamubona kudzura pala mudhinini pari rodhimubonana vamwe akwedzi kunini yakokere namandi yakuitani rodhimubona chikodidzura nepamudhini ndi apo nebhambi rinobva lidobva liyani ipi yellow paper arrangement zvino vatanga uwasvika ari ukutodovinga asi vudziso romudzana una zvikorodo zvingapani naho la musidzana ajena mbingano namutanga anokorodo gumanga zviyambaro jena vengile nobva nateki ya 7500 urudoda achibhadhira ngamwedzi ngamwedzi naviya navingana naye nachila chikorodo chiva changu ngokoroda mateki nainwi uko maintaina vatu vangana vane ovana vana navo inwi asati utangana nainwi navingana naye hedzila maintenance inwi natori chawe ndichano chano ndichawo niko ujiya nadzo uri hoyo achibhadhiriwa pabudzise nne ndinodozvidzurira pamudhini ndidozvikona zvino notoyosedza home affairs uri mutu unombinga lungana achitara avai vazidzana ndiri the faith we have unto this other gender iyaupisa o muthu onovinga unotala vadivori vatanga ndi vatu vasadini maybe angadhivi asadini ngorwa vatu asatsvi zvithu zva vatu mara hakliya angapongola marriage ende ndiyo nodhina unoho ngori na zvine yakutoda asatozviarticulata zvavudi apachiri nduri hana mwana wa mutu kana nduri utoriotuwa as if hoyo mufumakadzi una manda aunanga una vana vavadzana pedzi yowe una vana vavatukana pedzi yowe ndi zvimwe zvine vatu vaita vachinyako yakapoligami umbodzi ndikotoda anodomupa vatukana vasara naifa mbutso ndiyori lonotolingana ubebelwa vanjina ngori vatu vopfuma apa South Africa rikudhiva vona vena vasadzi vavo mutina vana vavo vaviri nakalipasi lothe atikwamburi vo Barack Obama vena vazidzana vavo vaviri ningoviyana vona vakomana mumwe musadzi vachirinduri vakuitira uri vaone mwana wamutukana zvikepe zvamwana wavo zvinokusumbedziwa zvinokuruza zvichimona lipasi lothe wamusidzana dzifilimu industry dzine havanazo nikoviyana vona zvichiendana nawo dho vazvamwana wamutukana so rine rikuitira ngosavara we lack knowledge and rasavara bhibiri rina bhuku dza 66 rasiye library rasvika radzura for knowledge rasokotova vatu vonaka hovo ula nounwa
usvikela ndichiwana chimwe chipondwa ndaṱuwa nacho hayani chipondwa cha ignorance rasvika radzura roṱhe ndizvi vava kuhana ndichiyangei pasi ndayotoda ini aniyambisi muthu vukati ya livandla mara ti mufumakadzi ni muwana vevanji ina kononanga kuyana na kumutakalela mufumakadzi asi mbeu inokogoberiwa unangiwa mbeu aunangiwi muthu mufumakadzi asi mbeu hanangiwi utofuniwa aseliwa ambisiwa zvaḓivhiwa nanga vhabebi nahone muthu ane na khou muṱoḓa zwazwo fanela a tshi ḓivhiwa nga vhabebi inwi ni sathu muambisa ngori ni tshi sala ni tshi ri miyanga ndo funa hoyu ava ni vha no vha vala kha comment a ni khou ṱoḓa vha tshi commenta ni no fhedza ende arali vho ṱalifa vhe na wisdom vha ṱanganedza honoyo we na vhuya naye vha thusa u thivha uri a u tsha ḓoḓa muṅwe ngori hoyu a tshi pondiwa vhone vhe hone ḽifhasi ḽi ri na vhone vha khou farelela ndi miyahone mara nṋe ho muthu thi ḓivhi yawe thi ḓivhi vha hawe a thi ḓivhi naye na muwana hone kana ndi kerekeni kana ndi hanefha podcasting kana ndi ngafhi kana ndi tsini ya bada ende nga nḓila ine ro nomanga nga miriji ti hune yo ndanyanga ri tshi kwama nkhala ḽi ḽa lobola cause kho muthu no muwana ni khou funana na mini zwo dzudzanye ni tshi to swika ngi muḓini vha ri rine ri khou nyaga vhathu vha ṱoḓa na dzimiliyoni na maḓuvha vho no zwi fa lobola it's a handshake it's a thanksgiving offering uri for the time this person was born wo jigejige naye u swikela u tshi takuwa mufumakadzi ane ra khou humbela tshanḓa ri khou humbela uri a ḓe a engedzevo riṋe nga ngeno it should not have been that much ine ya vho ḓisa dzikhakhathi miḓini luṅwe ngauri their reason vha ri ndi uri o dzhena tshikolo zwino nṋe ndi ḓe ya guwa uri ngauri na uyo ṱangana naye tshikoloni kani ri ye kha dauri dza dziṅwe dzitshaka ngori with the Indians ane na khou mumala arali a khou ḓa na inwi ni khou vhea 50,000 fhasi na hola u ḓa na equity yayo zwipfi dauri zwipfi start nahone i ḓo shumela vheiwe a i nga vhiya vhabebi zwino nga Tshivenḓa ni nga ḓo ḓivha na inwi ini muḓisi wayo ni nga si amba uri no ifha nnyi ngothi no ifha makadzi waṋu vho swika vha ṋea havhaḽa na vhone hola mudzana a vha nga mufhi ndi kha tshitshangana fhedzi hune vha ri rembuluwa ni sedze yangi a rembuluwa a sedza heiḽa tshelede i ngafha vha ri kha ṱuse a ṱusa ene a ḓo vha o ṱusa i dzhiwa uri ri khou mu livhuwa uri o ri kungela vho ri ḓiselaho dzikholomo nga tshikalanga futhi i vha i khou dividiwa nṋe ndi kereka kha kereke ino bva Zimbabwe i vha ndi uri ya vhatshena ya nombara zwitshena forward in faith ya vho Ezekiel Guti ndi ine ra khou iona hafha badani hayi nṋe ndi kereka kha ino pfi forward in faith i kha ḽifhasi ḽoṱhe i yone Germany i yone America i yone India wherever you go in the islands of Kitts in Belize and Brazil i hone so musi vha tshi khou vhinga hu ḓo ambiwa zwoṱhe zwine uḽa mukwashati yo ḓa nazwo u guma nga zwiambaro zwa vho makhulu dzhasi mini a zwingiye zwine riṋe ra tou ri 1000 randa ndi ya dzhasi ndi ya 1000 ndi ya tshikapa hola u ḓo tou ḓa nazwo u ḓo ḓa na suthu na muṅadzi na hembe na zwienda na masogisi na dzhasi na thonga ya khotsi ya hula a ḓa na zwoṱhe zwa mme vha mu ṅwalela list ya grocery dzine ni ḓo wana vho mu ṅwalela na mabogisi ya dzi toothpaste a ḓa nazwo ha kona u ḓa a raita session ya tshelede vha tshi ri ya uri no pfha nganya uri na musidzana fhano a bvisa ya vhaliwa vha bvisa percentage a fhiwo ḽa mudzana ya uri zwo ita hani tani u swikela ri tshi yo fhedza hoḽa mudzana u vha a na package yawe a si yawe tshoṱhe havha vhasidzana vho no khou ḓo shuma u bika na mini mini vhane a khou ṱoḓa vha tshi ḓo vha vho ambara rokho dzi no fana u ḓo ya thoma nga u renga rolo ḽa labi uri vha ḓo itelwa rokho dzi no fana u vha fha heiḽa tshelede a tshi zwi ḓivha uri vha ḓo renga ngayo dzi gifts dza munyanya hoyu so a zwi konadzea uri vharathu vha wana na vhakomana vho vha ri a rongo ḓisa dzi gifts vha vha vho fhiwa tshelede nga ḓuvha ḽa mamalo
nṋe ndo vhona hezwiḽa zwithu hu tou bva dzibugu hu tshi khou ṅwaliwa hu tshi khou itani kani ndi zwi zwine ha pfhi tshelede ya lobola ine nṋe sa muthanga ndo renda nda i badela ngei muḓini ndi ine ni ndo ita munyanya a i tei u ita munyanya hayi ndo no pfa maambelo a itani munyanya okay. a si ya munyanya ende zwi mangadza muthanga na vhahawe vha tshi vho ri a ri khou bvisa a ri na ro ḓisesa tshelede nnzhi yapo asi heiḽa a si yo ita munyanya ipfhi mamalo a vha a bvisi vho arali na no ḓisa kholomo dza 80 ra ḓo dzi ṱhavha dzoṱhe ra ita nga dzo munyanya kana ra ḓo to dzi rengisa zwino tshelede ino pfala kha lobola ndi vhugai ngoho abe muthu khou pulane zwiapo abe ndi tshi vhidza guest ndi ari vha ḓo nthusa vha ndi tshi yo mala kale muthu u maliwa nga kholomo dza 8 malo zwamu ndi 8 kha tshifhinga tsha zwino malo 8 zwapo zwibvavo number 8 zwino vhathu vho vhuya vha malwa nga kholomo dza 8 hu tshi ḓa tshelede i tshi vho vha na velu vhathu vha maliwa nga 8 randa yo imela kholomo vhutshilo ha ḓi ya tshelede i khou vha na velu vhathu vha malwa nga 8 randa vhathu vha ḓa vha malwa nga 800 vhathu vha ḓa vha malwa nga 8000 zwi khou gonyisa zwezwo zwino ṋamusi kholomo yo dziaho yo takalaho ya ḓa ya ima fhaḽa kha fountain ri tshi vhudzisa ni nga ḓi wana i tshi pfhi ku ita 15000 kholomo ya ṋama so arali ri tshi ro fara malo ri ḓo multiplya 8 nga 15 a zwi amba uri dzi a pfala dzi tshelede dzine vhathu vha khou charge mara zwi tshi vhuya kha dzi million ri ḓo divide million nga 8 ra pfha uri kholomo yavho i khou tou ita vhugai vho makhulu zwi itisa zwezwo ndi uri 8 is the number ya malo umala lumalo muhumbulwa nga u tshi u staka nepo uri nda sathu zwi humbula uri 8 i khou amba malo ndi kholomo dza 8 misho ndi 5000 misho a i weli kha phathi ya mamalo misho ndi miṱanu 1000 rand vho pfanganyi ndi mapfanganyi 2 khanda miṱa vho kanda miṱa yashu vha tshi dzhena u ḓo ambisa tshikapa tsha mukegulu jasi ḽa mukalaha masintshave iwe khomba ndi uri hoḽa mudzana uri u ḓo bva ngehe vha mu vhea hone inwi na ḓa na mu vhona a songo shavha a sa khou shavha hu na 1000 zwino ri sathu no amba ri tshi ya phanḓa misho i ambiwa ngayo ri tshi tou thoma uri havha vho na varuma makadzi wami vha fanela vho i farela thungo heyi a i negotiatiwe zwi amba uri misho yo ḓi thoma i 5 randa ya ḓi ḓa ita 50 ya ḓi ḓa zwino miḓini minzhi u swika zwino hu kha ḓi ambiwa nga 1000 randa ya mapfanganyi uri hu na khomba khanda miṱa jasi ḽa mukalaha tshikapa kana vho lovha jasi ḽa mukalaha tshikapa tsha mukegulu masintshave iwe khomba zwino hezwi zwithu vhathanga vha sa funziwa vha zwipfi ine ndo funzea zwino ndo na pfa tshiri ndi khou ri yo ḓalesa a vho ngo muṱhukukanyela yone yange a tshi bva mufumakadzi a fheli u maliwa a huna khombekhombe yo ri 8000 i ḓe yoṱhe khathihi kana vho ri 80 kana vho ri 800000 kana vho ri 8 million mukwasha u dzule matandani mara zwi ḓo ḓi yana nga velu ya tshelede ya tshifhinga tshetsho uri 1000 rand ya ṋamusi vha renga mini ngori i ya fhelela kha tshimangi tsha vhengeleni vho tshi fara vha kudzungudza yango zwa vhukuma hai guys ni vhalani dzibugu ni khou zwi fa vha muthu vho mbudza nda si tua nda zwi humbula so mamalo ndi kholomo dza 8 dzine a dzi nga tshintshiwi nga tshithu u swika zwino zwi amba uri zwine vha ḓo ni vhudza ngi kholomo ini ni guguleni vhone munyanya wa hoyu muthanga wa vho Ramaphosa a tshi khou mala ye nṱha Sudani yange vha ri kholomo dzi ḓo itisa hani vha ḽa khou tsiwa vha ri ḓo dzhia dzi re hafha vha amba ḽiṅwe ḽa mashango vha ḽa vha khou ṱoḓa kholomo dzi no tshini ṅwana wa president vha khou dza tshelede vho yo uri Museveni vha vha hone munyanyani wawe zwino ini ni tshi ṱoḓa u dzhena mbinganoni vhalani consultani
zvingasiite uri kafamily yanu usive namuthu namutiyari namarriage inokusucceda. It could be your elder brother, your uncle, or whosoever, or your parents. Dzurani pasi navo. Mara zvino ruviro ruro roya black couch nambodhivuya namuthu. Ati komala ndikotoyotoda. Naviya namuhambisa namudzoni yamufuna. Anichamutodha nomuwana. Ende anichatodopfa mumwe muthu achiamba contrary. All of us rifanira ubawa down ra comply. And for your peace, ngauri after all it's your life, it's your marriage. Zviambo rinwi ndo zvichisvika unokonda. Ni rido dini erecheedza mara zvimwe rarofuna roita ngerechedzo hange muravo. Muzvakuma ine yarari yange ina musini chidovona muchena wamavudzi machena. Mukeguru vafanira udoni erechedzo uri wadhura hangi muvenda zvino inwi shuma ninokwatisa ava kuri muhumise ini nguri holanga biki haduberunga vutsi hanga biki ngarwambura chitori slay queen kecho uchirwawo bukotoma komurengera nara mavudzi atambisa yashu anotamba rutii ana mishonga yawo kopeni una mishonga yawo mirenje ina mishonga yawo zvanda zvina kweo weningo ina zvayo niwanela zvithu zvola muthu zvakopeni zvichila muhoro wanu wote ini namuwala ini zviyambori anongovalera zvavudi huna vhese yapala kaluka ndingatova ndikuangwa chapter yayo mara iri when a man wants to build a wall ufanira tomodzura pasi aplana aanganya coast yazvine yakuhova uri asadhori ogimandirani rusongopera avo dhoseiwa aseisa nadzina la mudzimu vomupa unongodzopata so musi richikobona madhema ako ribalera rikobhalirwa ufurera umwe rikobhalirwa ujenisa mafasiteri vishango alongopumura vadirector nangawo achiti ngaudhivi vari akalandu inokusvipa raisina thanga ini anichadhinari yaningasiimeka inokopatiwa zvezvo novudzwa uri una ihoneka inecho chitarata chimbirani ndovana umwe alidhuline alilaba fastere zviyambori avongo zviyanganya zvavudi ikotohamba nga wall kuplanele kwa zvithu zvanu so inini chikotoda mufumakadzi vafumakadzi havadhuri ufana havadhuri ufana inini chikotoda unodhura ivani na cherede usadhuriwa udhotoma ngonivudza zvodzura petro nerende kuita 25,000 ngamwedzi ini nawanori hela rende aina grosari ngangoma hela rende aina mavoni hela rende aina ipi mini yolinda ndu security hela nichizviyanganya zvote nawana utodzura pala petu zvichinotoda 60,000 ngamwedzi nifunokonova honest uri hai so zvinongorindiora 15,000 50,000 ijena rungana ka 60 ijena runa namunishuma mwezi munana badira mti nijena nishuma mwezi munana badira mti avangatendi vanhu vachipapa ngori ngangwani badira ruraro inini kotoda makadzi vanoona kotododzura ka estate hanga dhuru ufanana anokodzura lokishini hanga dhuru ufanana anokodzura sababuni hanga dhuru zvino vatangava zvivaleri hasedzina chiko chawe haengedzi ngori tiriyo nongozvivona uri yaheli genzu ndo kenya lili huru mara tikotodolipfera pasi ndidolimuna kusvikira itolimira lote zviyambori ufunombodhita kuchaedza rifunombonoima robotoni kana udirector gaigai rifunombonoima apala mapandeni namabhaketi aacha urengisa acha vanhu vakutowana dzo vakoseva ufunomboima apala kurengesa kana dzinewspaper kana zvikipa kana mini ndiane okala uri mini ndasaengedzedza ndaimaka mhoro ngori mhoro wamufumakadzi wano chanzi chori ndoujiya zvavudi ngori chiudodzisa 50% inabvisa 50% nawana 50% yange ka 60,000 isangadoita vatanga vaiti metse vachijena kadzi relationship and it's a mathematics of finances
ngauri you are going to be the main financier. Bari mini vone nga izvo zva percentage ka mitani. Ndima ngazvo. Urani mali mtu ane hako no lifta finger. Mara achidaudo ini nori ndonkoona. Umukona zvembo rimeni. Uri ndonyita chimwe na chimwe nonji yashu. It cannot happen. It cannot happen uri mini mali mtu I invest income dzawe dzothe asikodzula lindele inu for breakfast, for lunch, for supper. Ngazvituku inu ndotomofani kulemerwa. Ni ndotomotwa une ani humberi wichelede. Nenti mangari vatanga vakuita zvibhodho vasadzuri mai osiya musadzi yako bika aya enokodova zvikavea bhodho tsina bad ukobika navangana vako havana vatu vose vakodhikilero reyani ari kubikiriwa zvepari zvibhodho rekazvifave vatu vazvibhodho musi ngauri udhani namumwe menyu osiya musadzi enokobika aya ridhaderero zvibhodho zvopera ivatotobona vasadzi vavo bobika navo vanenge hatinge upfiri vari kunyagwa banga chamajita mara vachibvapo vakorwa vasadzi notara voamba rimeni voerechedza norimeni voinvesta ge voitaga investment pala zvibhodho nivovidzanyi anodhivanga marwadzi avanhu ane angadzindera dzimbinga vopedza vogeina mini chitokofera chavo vachipedza upake kana ila cheredhe vakoita nezvinobviridzisa relationship dzavo wai vachitwapa petu mwedzi mumwe namumwe vasazviumbuluri kofuna veya cheredhe for 5 years majensi uri zvitu zviite vakoiveya ubva january zvino nga December January imwe isati svika bhanga isati novudzisa uri kovapa 3% kana 4% ya interest voi paurura yothe ngori mumwe wambori heli lavutano lifi Black Friday voijia lavuna lifi Christmas voijia yothe bhanga irelieved kovapa interest ivape kamini ngori voda vajia voijia isongovibva so nezvibhodho atiri nazvo ndirwa na content yazvo uri what's happening there vonove vatenda chibhodho vapfozori vakomba mini kana vatanga vavo vavonotoma ndonoaruwa avatanga vavo vavudzi uri ei ndikobva chibhodhoni ani vononga angatodzura naneya vakombudza zvuri chibhodhoni vokuiteni neya bhendina taidzo yawo yosara vachimubhikera ene yakovuye right ngachibhodho ndifunoita consolation ndifunoita uriwo muthu adhifa irrelevant akoreplace wanga chibhodho kakishi chingati vachidomuthusa ngacheredhe chipedza upake kani warava kutamba zvitokofere kamusinaini akidoiwana but cheredhe aitv the loneliness the rudu part of it ndina kuvonere kwa independent kune akutokombechedze uri muthu wemwana anga avonise zvona mara I would wish someday uri hata uvona nga hendira ngori miwo vavona ngai zviyambori haindependent I would wish to understand his independent thinking and maybe have a say on it mara arali nendikotodobveredza muhwadzamai ndi muthu anopfanga miyawe muthu ane miyawe vachiri gure ya blue yoruga ari yes ende vaone vatu vaziva nduka ipendiwe nga red yes mufumakadzi wamba zvimwe miyawe vamba zvimwe ene ari asatuamba nendosvika namaketeni ya pepuru mudhini usi wanga ure wawe hola muthanga azvitenderera zvichiya hangavi namudhi wawe dova namudhi wamiyawe ufuna kunostand ground uri rina rikorenga goloi we were just informing you vasongotopfanga uri mavari vasongovhuwa vawana ropa kagoloi yavo apa rikorenga goloi so ngauri kamusiwe mumwe atotokonesa ureirai rikotuwa nga translax ari ari kuirenga kule ari ari kuirenga nepatoyando wa Toyota rovidza Bolt ikodorijiya ridoviya na goloi ntsvava zvichikonanzeya yakavavidze varatu vavo natsikira dzavo badhe ritakare regoloi ntsva I should not say hey ya hybrid hey ya automatic ndeichachagai ndiva ndiko underminana adulthood yawe hola muthu ndikotodziwa mbori nendobhebha muthu asakwaruwawo onokolindera nne ndichiyamba ndichiri goloi kaive yepinki arenge eneyi
mi haula vaivisani nasengo uri navo vana mwana waadult in this situation ane vha ḓo nyanga u amba ende futhi zvino ara musidzana akho ṱoḓa u zwi vhona zwavhuḓi kha maliwa nga lupedzi lwa mutukana zwiḽa zwithu zwi a shuma zwakuma uri ndo maliwa nga muthu wo thoma kana wo fhedza ene tiri utanzhe yawe vono mudzhenisa kha dzi family matters vha tshi debata development ya muṱa na ene uvha party yayo in fact na grocery ya vha tsha renga sa vhabebi ndi ene ari responsible nazwo u isa zwienda u lugisiwa dzisutu dry clean u responsible a ḓa maliwa nga hoyu ane awe vha ri upfi ṅwana vha ita muṱangano wa muṱa asiwo hoyu vha ḓo mu ita ṅwenda na ṅwenda muṅwe wa miṱa ana vhana vhana khaladzi dza hone arali elupedzi mutukana ene a yeṱhe ha vhaṅwe vhoṱhe vha ulwane vha vhasidzana a thi ḓivhi uri vha pfa hu tshi tea u iteani kha iyo situation ho mudzana u funa u dzula na clinical psychologist a sathu komita na ti khou ri ola muṱhanga a songo funiwa ndi khou ri ho mudzana kha ḓivhe magepe ane a khou yo a fila ngori hedziḽa khaladzi dzawe dzi ḓo ḓa u renga dzi brentwood na dzi pringile bo ḓisela ṅwana wa miya vho no pfi ṅwana ene hone na vhana vha si mupe afha a ri na lupedzi lwa ngapo zwino ndi lwa musidzana ndi khwine ndi lwa musidzana lwa dovha lwa lu musidzana lu roṱhe zwi amba uri na muṱhanga ano ḓo vha khou ri hoyu ndi khou mala musidzana u ḓo fanela u wana advice uri mara we wa ya grey ndi ene muṱuku kha vhaṱhanga ngati ndi khou mu vhona uri hani zwino vhola muṱhanga u fanela u kona u dzula na vhaḓivhi uri nṋe ndo dzhena huṅwe muḓivhi ndo funa muthu ane ndi lupedzi hawe ende ndi ene a yeṱhe wa musidzana hedziḽa khaladzi dzawe dzi mugagamisa dzi tshi ri vho makhadzi ene thi ha khou mala vhukhadzi ya muthu u khou mala muthu heiḽa position ya sa i understanda i ḓo mudina ngori vho makhadzi vha vhidzwa hayani uri hu na zwiminimini khadzi hu na zwiminimini vha ḓo fanela u raunda miḓini ya dzi khaladzi dzavho afho vha tshi ri na madzina vha tshi itani vha tshi yo ambisela zwiminimini ṅwana wa khaladzi vha tshi itani zwino riṋe a ri zwi ḓivhi or there should be that preparation we were not prepared ni vho to zwi vhona nga bugu i tshi vho vhudzisa uri what number is he middle son kha vhararu ene ndi ene wa vhukati mara u tea u maliwa naye wa tea u maliwa mara mumali wo tea u zwi ḓivha ndi khou malwa nga nnyi hafha tambo tea u malana nga tshavho tsha dziphedzi kha besides vha ḓi malana u kona u zwi ḓivha uri ndi khou malana na muthu ane a vho ngo investa vhuḓifhinduleli khaye ngauri vho mu vhona sa ṅwana zwi amba uri nṋe thi nga dimandi much ndi ḓo to zwi introduce nga zwiṱuku uri anyway vhuḓifhinduleli vhuṅwe ndi ya uri hu na muḓagasi uno tea u badeliwa muthu ndi a dzulula muthu ndi a takuwa nda ya nda thelela goloi nga ngori u khou bva hayani une dzoṱhe dzi theleliwa nga uḽa muhulwane ene a zwi ḓivhi na zwo dzi thelafi ya ndi zwone ndi uri dzi responsibilities a si hedzi fhedzi dzo sokou tou takadzana muḓi uri u ime hu na dzi duties zwino mubasa ngo mu gudisa vho vhonaye ṅwana upfi ṅwana ha iti tshithu na zwo ri property dzi khou accumulate wa zwi vhoni vha khou sokou muḓivhadza roni wanela roni fhaṱela rese gai i ḓo vha i khou managiwa nga nyinyi ene u sokou vhona nga tshelede i khou dzhena ha vhuḓifhinduleli hanaho ha ngo vhuyedzisa so preparation ya marriage is very serious that's why muṱhanga a tshi ṱoḓa u mala vhavenḓa vha ḓo dzula na ikhoroni yange vha thoma vha thetshelesa zwiṱori zwawo uri u khou amba mafhungo ono elafi uyu mafhungo awe u a kona u rwela ṱhanga uyu muthu u a kona u rwela ṱhanga zwino khezwi muṱhanga khou yo funzea u na tshelede ha kona u bvisa dzhenisa loko ene ḓuvha ḽine ya dzhema ri nga ngomu ndo ḓo ri ḓo swika afho naye ngori u na tshelede u ḓo ḓivhidza vhathu so mara ni ḓo vha vhidza ri nga ngomu your pride as a father as a husband of the house vhana vho khou nisedza habe ini na pride tharu nina yanu as an individual as a man your manhood must be protected then you are a husband your husbandryhood must be protected then you are a parent you are a father vana vanu vha thoma ngo vhona ni tshi kona zwoṱhe na aeroplane ni nga i pupisa vha to vho ri ni dzulela kule na airport
ndachidhimera arali usutu vori chikwema kule vanivona ndichingachitakusa zvino vachipotoma vona vakuedhera svisvini ningobhairo chincha globe voridera mtu achibhadherwa tuwana cherede vatomo vana taidzo but both respect is end. Yeah, they all say that. Aisi kuwana raintatafura raijia rapakerana. It's end. So you end it through service. How are you serving these people? As a father, as a man, as a husband, as an in-law. So no as ready. Ono kosoko voedera. Hanovua ngola mukwasha. Haba mumangaro ri uyu. Ukazvipiyo ndimupiyo. Mukwasha sakonutava ngu. Unsuko gidimana yachene bucherani. Richambara ndivakwasha vakari. Wewe vachivhi. Nerto vachamba zvari anoibonala nga zvine nalivana nazvo in front of them. Zvonaka uya nayo yodresiwa bucherani yo saiwa zvakudi yonaka. Mara ini yo bravery yarishushedza. Nisakonutava ku uri habverera mutu akutodojiya mwana washo kainwi ini ndinofana ku urodhera nena musi mara kundi aifara nyana. You see vafanele vashawa uri hai he's brave, he's good, he's strong. Not only he's rich, strength ichiyateyovonala on what you are doing, what you are confronting in life. So that's where when you are dating somebody, nesatunovia namutenda satuvia niambisa as a friend, itani njitwa na stadium nivone timu ina ifuna ikoliwo ruitisa hani ndamubona kujoida avala vopisa stadium but achitava nakutanzuri stadium ndichamaspala asi chanchiyedzila timu nimbodhizivori nikutuwa nataidzo arali muachimovha teikasongoindicata arali achibvisa mbomari asumedza mtu vane havadhivi vane akonobavona pena ndebvurira vona ini natakana badhuria this is my man uibviserainwi limwe dhuva yani. Taidzo ndiye people are calculated and it's easy to calculate them. Ndutwa navo nichivevona behavioral patterns dzavo. Hola mtoro vironga makuru wawe not me yawe kana kutsi yawe iyani ruvuni. Ni muwana ohoramba doko gidimedza vatu vachiri vorowa makuru wawe ini ini ndisiginala uri zvakuma. Are you taking this one for life? Abe hapa ari kovulunga mia yawe nakotsi yawe ari kovulunga mwana wawe kovulunga makuru wawe uko harasa mdi wote shamborenga mia yawe harova mia yawe utotobrana mamochari harova inu zvikuinanga aninga zvivoni mara udo showstopper udopisa mundi anopisa stadium yaendestomane nduri mutu asaopi jere anobloka vatu robotoni achireya mongo mumwe obvateikisa zvone akosemana anobvura hembe yapa kusokohwenyawo kwata mudini nimubona namutenda nichiridiva management vazizana vavapuwa chipinga choisa edzore what am I going to manage. Stadium huna bora ndiye nonotiviwa ngeyakokadha vatambi kangu mukapicha anopupera hake boroko hojena butu avakorwa dzibrick follow ukopuruvhera havala vatamburi neuwakonopedza mudavi akoipinapina oambara zvablack anongomona oambara tundu ya black dhuva lamuziwota I think ndi dhuva la Zimbabwe na Egypt hojena muntu zvino hola mutu udopedza married arali asatumara inotowa naye nikodatana naye namubona asaupi ufarwa asaupi huvala hapola mtu ukopupa achikobva ange standeni adha pakabase adinozorudokivisa ajampa fensi yaiyo tengeredza upicha atoma break follow ukotoma angeno maparani aEgypt ndichibona chizvo kahafu ya mudavi habe avanavo kutabanyamboimisa bhora
hako zviita akatachilaini ungangomu mudhavini hola muthu zvino ini epatinara naini nifunoziva zvori danger ndikurwane hapa network asongomaliwa muthu unokomufuna asongomufuna mara ka asongori ponchonisa badi namusi ngo pasokubvula zviambaro pala shoprite vachimbira ntsami adzitili vakotoda ina line pfupi voti hai votoma stadium wangi tuvona married men vakogidi mantadzi troli vakotoda line pfupi urimonishera nogubha vakosema vatu amdeapala una dzikamera and that's a permanent event. Ndaione za trenda wani CCTV. Zvino vachikotrenda ini nono vatenda nchidzura navo. Ni anite unyuma, anite ushona. Nifuna uzvitanganedza uri this is life. Note mrao. Nanofuna no hane pa mrao. Nisaturi ngori nichipedza date natiri rudo dakapongoloambisa. You can date as many people as you can. Kakati ndu uva vambedza. Or this one and this one vapambanange. No, date the person for herself. Ngoti vafumakadzi richiambiwa upfi zvine rakotoda asi zvinji. It's only 3 C's. It's cash, car and cell phone. Mara this person anga vachihona mndu yabva mutwe. Which is not part of the 3. So arari 3 yoni vidzao. Obviously nindo compromise up. Ningatoranga misiamero mihuru nichitantani. But that's your management. Ndiuneramba uri nobody will satisfy all your expectations. But ningasi GM2 at 30-70. Ane zvine nakotoda zvi30. Zvine akowisa andi 70. But you can marry a 70-30. Or this person cannot be 100% what I want. But at least majority he's an individual. But the 3 C's are there. Zvimwevo I will manage. So musi dzimbinga nodisa kuchimbira. There is no devil. Auna Satan unokozviitisa. Ndiuri, how much knowledge do you have of the person that you are marrying? It's like toricha besheni ani chidivi. Chipio. Chamusi uchipi muamtangane pa besheni otakaliwa odo tuwana Moses. Ngobona wiki. Like I said, all that glitters is not gold. Dura. Hey, vono swika zvela zvine mtu adate waambisi watenda a courtship wa mudhimari wa lelo duva. Ba kishuka yani ola tomango demand madinga cup. Ula mtango kudipura sesi unador. Achivya wana olo obvura mano te wapanga ota da cup yo panga mano. Hani chena mano limwaru. Ndichike guri chao. Ora ndichike guri chao. Anga kakapa. Aona kadebo mangara zvamano achivhura. Auna mabuzi. Hai. Asiero mtuenda danaye. Achivhura zvote. Ola sokubva tuwa. Vomurigwe vari uchivhura zvote zviyawa. Landlord iko sokoropa mtu wako virimba koshave. Vabva vakovusoro jenani kamarari. Kama bavise ngini. No general. Umtu yatovia naye. Okay. So then this kopori pet yange achimbori take time to know him, take time to know her. The mudzimba bomubone chera ola muimbi. Kaujiwe chipinga chodhiva mutu. Bangasi mudhive zvote zvimododi zvidzumba. Like ndendi kwamburi angasi teo dipura maburi ngori ino mudzori ni amfuna avo sokotomo varavara uri ndonorichiwanga vatu va 7 na ino ningadhiva wa 8 ngaicho chitori chine yako nibudza. So discover it yourself. Mara asongodzumba povungoloruna mwana yelovo yelendla lidomdina panda kamwambe uri in my journey of life I had a child. Inini jene naye nisangado zviimisa niadhiva pandamulayo. Ignorance is not an excuse. Usadhiva azvine neimanda hela zvonda sazvidivi hai azvishumi kote but you should have known. Naini mune ndioita tuduruso ngaini ini mune upfi bo uchikomaliwa vo Nancy Rea again. I think it was in 1948.
kha bugu ila inopfi Behind Palace Doors. Bonensi Reagan vave musidzana anokwaruwa koyi vakotameriwa uri vamaliwe ngavo Ronald Reagan ava vopedza vove president yeAmerica some years back. Hotoriwa vatu va8 vaviri vadzura ngava vaviri vadzura ngava vaviri vadzura komudhi wamurau vaviri vadzura nge opposite vachikohora vakohorerwa ngamudhi waReagan vodawo upotiyera zva mutsani wahayani hanensi miyavo vabheka nga chipinga de vayavidzererana vakuvarungana kavege vachirisa hani vavonara vachivasamulirwa nga chipinga de huit air mini hela zvithu nichirisadzani nga pfuri azvicontribute kambingano yamo mara that's how far they went utoyosedza udiva muthu ane vakuedhijenisa naye usedza na muta wa hawe huna mme na khotsina vafuwa mini vavonale ve vathu vari na pisina rupfumo rwavo ndi mini apo petu zvikoiterwa Reagan ane Mchudeni nga 1945 okakisa muthu ava na mwana mara vahoyu musidzanai avakowana opportunity chauyo upotiyera hange mudhini ava na ndila risoko zvichiya zviobvious uri hudopotiyeriwa wa musidzana mara masina musidzana wavoto yachidiva uri unge mudhini unoenda kweyahone huna vathu vangana uyu muthanga anoenda komalana naye vudhipindureri yawe ndi vungapani ningaona muthanga uloverwa nga vabhebi vote una varatu vo vatanu vote vakadiva primary na secondary valotho yawe ndi vathu vane uko vatogomela ula uambara uvonechela chimwe na chimwe vosedza kai achida ufuna udana mbilu khulwane ufuna ajusta mbilu yawe yahula yasijiye munna wawe fedzi nguri avala vamwe vadotambula yajiya vothe hezwi mbilu yojiya vothe na ene udo kona uvusori what can I do to help to improve to do this nduri muthu ufanele kona udiva muhwalo asati utakula chileme chawo ngori achivori nne ndo uveya pasi ngopfa uri tiukoni ri ḓo vhudzisana uri ini nano uvona nano ukala zwavhuḓina inwi ni khou dzhenisa vharathu vhaṋu muzwikolo ni khou fhaṱa vhabebi vhoni sia une a huna nnḓu ni khou fhaṱa na vha ni khou dzhena mbinganoni na muthu kha vhe na capacity yo ni thusa khazwo na bibili iri I will make him a helpmate ai khou ḓisa muthu a sa khou ḓo thusa o soko ḓo dzula ni khou soko mona khou soko ni sala nga murahu khou vhudzisa ni nga ḓi mpfuna vhuḓi ni ka ndona ka namusi nona ka badi mara huna mushumo munzhi hapa na ri tea thusana khawo zwo pambanela kule namusi inwi ni lupedzi vakomana vhaṋu na dzikhaladzi dzaṋu vhahulwane vhono vha miḓini yavho vha independent ini na ini ni khou mala ni khou bva hapa muḓini wa mukegulu na mukalaha roṱhe ri u vhona sa hayani hu sa belongi kha muthihi washu mara mudzana ono khou tenda u maleliwavho mazwale ono khou dzula navho u swikela ini ni tshi ḓo zwi humbula zwo vha na muḓi mathada aḽa u funa u a ḓivha a sathu swika uri mbele dzi ḓo lila dza munyanya a swika a takaleliwa mara havhaḽa vhathu vha tshi balangana u vha ṅwana ha vhi musadzi wa fhaḽa muḓini u vha ṅwana a nga si a sendedze masofa a nga si i phushe fridge ya miyama never a nga si i pendulule nnḓu nango o to fara tshitaela tshiswa he tshine ya pendiwa fhasi wa vhangilasi a nga si i penda a zwi konadzei ende havhaḽani zwi ḓo tou bva kuri vho tshidzi wo swika gai uri vha zwi pfhe uri muṅwe khoi o dzhiwaho hu sina preparation yo itiwaho kha ndi mufhe room to exist kha ndi mutendele a vhe mufumakadzi wa hoyu ṅwananga kana wa hoyu khotsimunene kana wa hoyu nnyi kha ndi mucherishe u swikela na ene a tshi takutshedza a vha na muḓi wawe ndi tshi muthusa u vha na muḓi wawe a thi muvhengi a thi munyali ndi mufuna lune arali hola a lovha ene muḓini wanga u pfhi nnyi afha hone a ṱaliwa a khou dzula afha hanga hu tshi pfhi property to be shared ene u shera mini ngori nnḓu a si ya munna wawe ndi vhabebi fhedzi afho zwo ndi
heiḽa khisi sokopfi nnḓu i ḓo vha ya lupedzi for what ndi unaizvo roṱhe ri vho to zwi ḓivha vhathu nahone vhoṱhe vha khou fhaṱa dzi butterfly vhaṅwe vha khou fhaṱa dzi glass top vhaṅwe vha khou fhaṱa mini ino ndi ḽa ḓuvudzelo ḽa haṋu ḽa haisi la Facebook ya kale kale hei ine vha khou ri a i pendiwi a i penduluwi vha kha ṱoḓa u prova point uri vho i renga kale i khou ḓura dzinnḓu zwa zwino dzi khou vha purple na green na yellow vha re na tshelede luvondo luṅwe na luṅwe lu na muvhala walo hoyu mufumakadzi yoni mala o tenda u malana na ini ya khou vhona unga ndi na capacity yo zwi ita mara ini ni khou mu isa hune ha exercise that right kona u ita zwithu zwoṱhe zwo a nga si tshimbile muḓinosi wawe nga pijama una hezwo a nga si tshimbile a nga si vhofholowe zwino to fight for the freedom of that girl nṋe ndi fanela u kona u ima nda ri she needs a house zwi ṱoḓa wisdom na khaye uri a vhambengi vha khou itela uri ndi vhe na hanga hune nda vha na muvhuso une vha tshi ḓa vha wisa wavho getheni thi suku swika muḓini wa ṅwananga nda vha ndi khou tupula maluvha ndi tshi a ṱavha huṅwe ndi tshi ya hu na muthu o zwi vhonaho zwo naka zwo tou raḽa nṋe arali ndi khou ṱoḓa u ḓisa advice kha ndi ṱoḓa na mabogisi maswa a maluvha ndi ri nga hafha ndi vhona unga ndi nga ṱavha haya ni tshi engedzedza a thome a tende naye asori ngori a tshi vhuya ona nṋe ndo ṱavhulula maluvha awe ndo itea nga mivhala zwanga kha ndi ṱavhe hange ashu arali ndi khou ṱoḓa ḽi tshi lala hafha muḓini so interference kha dzi relationship dza vhana itwa nga vhana vho no khou ṱoḓa u ḓitika nga vhabebi more than enough ndi ḓo vhudzisa miyanga ai vhusa miyaṋu inwi nṋe na nṋe ndi ṱuwe ndi vhusa kha miyanga zwi ḓo itana wainṋe nga u vha na ṅwana wa mutukana ndi tshi pfha ndi sa tea u fhelela kha tshitensi tshanga ndi tshi dovha nda overlapa kha tsha ṅwananga no matter how far it is wa mpfila uri gokwa miyanga vho kapeya lupapa threat dza vhabebi ndi dzo uri zwikenengene zwa sa itiwa ndi afa tshifhinga tshi ḓo dovha tsho swika ndi afa kha vhafe ngori arali hu tshi ḓo rengiwa goloi ngauri vhone vha khou funa yone hafha ṱuwa nnḓu ngori vhone vha khou funa yone uyu u eḓela zwone vho na muthu wawe o ḓo fhaṱa zwawe na muthu wawe zwiswa arali tshitensi tshavho tshi tshihulu vha sa khou ṱoḓa ha vhathu vha tshi pfuluwa kha vha ite iṅwe drive in vha fhaṱe iṅwe nnḓu houḽa vha ḓo ḓi tou mu vhona mazina vhe wono vhuya a ro vhuya madekwe no swika na vhana ro swika navho na zwino vha khou ḓa nga hanefho uḽa breakfast uḽa muṅwe khotsi munene a tshi mala na ini paṱani yaṋu nga hafha itani drive ini yaṋu nga hafha no vhuya lini ro vhuya madekwe ri tovho ro swika vhathu vho no eḓela muṅwe na muṅwe u na space to control mufumakadzi muṅwe na muṅwe u ḓo takala a khou controla space hence ni tshi vho vhona vheiwe ni no khou ṱuwesa tshikhuwani ni tshi vhuya ni fhelekedza mufumakadzi waṋu wa hawe ini na ya hahaṋu na si tsha vha munna na musadzi u swikela holiday heyi tshi fhela naye na murola na ṱuwa naye iyi period ya 3 weeks dza December what was happening were you divorced habe marriage ya civil every 21 days dza musi vhathu vha sa khou dzula vhoṱhe constitute a divorce ni a kona u swika na mbori una 21 days hoyu a sa dzuli na nṋe ende zwino ndi vho zwi vhona uri ndi nga kona u dzula a si zwa khou nyaga 3 weeks fhedzi hey 21 days yo luga yo ntsumbedza so zwiṅwevho ndi zwo uri like ro vha ri khou amba uri prison ndi hayani ya vhathu zwi nga ḓi itea nḓilani ya vhutshilo muṅwe a thithisana na muvhuso mulayo wa divorce uri hola muthu a gweviwa 10 years divorce yaṋu i automatic zwi ḓo bva kha mbilu zwino uri ini ni nga to ṱala muthu nga 10 years musi 10 years ya dzhiele i lingana na 5 thi ḓuvha ngei ni thoma nga 6 ya matsheloni ḽa fhela nga 6 ya madekwana so riṋe ri tshi khou dzhia 24 hours ri tshi ri it's a day hangei ndi maḓuvha mavhili a swika a vha na vhuḓifari yavhuḓi a wana parolu a bva nga 2 kana 3 how are you looking at it ndi hapo hune ra ri seek counseling ndi hapo hune ra ḓo ri have a pastor as a friend ni songo dzulela kule navho u ḓo vha na maḓuvha ane ni tshi vha ṱoḓa vha si ri abe zwiḽa uyu ndi nnyi so marriage i ima kha matswu ya mararu i ima kha mushumo i ima kha muṱa wa haṋu i ima kha lutendo
zvino hezvi zvithu ravhunda mulenje mutihi. Vaswa vano maduva vakuzvifuna zvarutendo ngori asi mukriste kave kari umwe rutendo. Asi mukriste kari muwane akuita zvamarombo zvidomusustaina. Mara vangachirisana mamarombo namukriste vadotokondererana ngori rutendo rumwe narumwe runa mbechelwa yazvambingano. Uri riitani richijena mbinganoni riitani ringangomumbinganoni. So koyu haasi wa mukriste asi wa rutendo rumwe. Hawo ka Islam, hawo ka Hinduism, hahona ka indigenous worship. Azvikonadzei udova na dhuva line vuchiro hamutoda rutendo. Ndingazorichi rina vavakriste richidoambori have pastors as your friends. Vasangotovakonanidza nopedzi fellowship with them. Uri mumwe kutsi munene ngapala achikotangana nadzita idzo vachirisa vana riko yoita tabelo mudhini wamukene ngauri ukotangana na challenge yasoso mufumakadzi wawo warwara kana mwana wawo oita antani na imweni venihone nikogudha uri hezvi zvithu zvingaita yana khane limwe dhuva ndavona livandla lavani nalo dhanisangodhera zvibodo bodhera uri nane ndotangana na challenge bodothusana nane machero chipfuko othusana niwa na mumwe rikotakuwa naye. Namusi uchipfuko takaliwa mnyenyi ukuita anniversary nane ndikotakuchaedza ndikouya zvidoni infuse even into the family. Dzimwe dzadzimbingano dzine dzikulive very short. Nduri I hope iyothe ayatubiya yaya amarume yajiya mwana mutuku onokotambura. Unewo mzana adhori achiumburo ungaratuwa achiumburo rindina mutu arika grade 10 osedzokhane wenda tokhomita uri I'll take you through academia zvino nendichivamba ungarotuwa pabudhipindweri yanga yeso echipambanoni ovambiwa. He still had to take responsibility. Organizera miyawe etandani yachipambano achikobva maropa odzidzimedziwa mipfa ntato azvongomuangwisa miyawe lazvithu. Urika Petro mumwe miya ukoyo Petro vakadhiva namme nezvipfa musi Yesu oya utolera Petro awana miya Petro vachikorwara ufi avaraberera avavhusa vaviya vaita nazviliwa haliwa. So musi Yesu echipambano huone eka the lowest of his time. Hahanguri miya wevakusara and he knew he was going for 3 days. But he made an arrangement. Either way, uri Petro miya ukevo arembulwa ufe arembulwa kapfunguvula avidzerera miya rei mawe vadotuwana hoyo ovachizvidivori vachihumera haya Yesu vana varatu hauna Jude na James mara apfa hela sini ichitoda other people. And muthu uya vachingaimera achingava Petro. Ufi vaivadzura haPetro madhuva othe namusi vachiyerula zvoyolindera udhamu yamuketo vava kubva veya Petro. So arali rine risakuita mbechelwa dzauri rikosokuita dzedzi dzauri vachifa vavurungwe zvavudhi mara risakosedzuri uchirere kone apa pethu nne ndarova ndasiya musadzi wanga na vana mudhini wamiyanga nakutsiya ngausine mwana ndindote vokotsi mhuru vachijiya mudhi vachiri warengiswa nne ndikodhozvomburisana. So zviyambo rifunobomba vushaka havudhi madhuva mavi asatosvika zvonezvo rifunotonipana rifunohurisana rifunozvidivori marriage is forever to an extent ine rakonoipfumisa ila marriage. The legacy of the family must have wealth. Ani mari mtu apera 10 years usapfari coffee shop usapfari saluni ukosokopfara urwa nechiyani chirutanyururiwa nchidwa nchivuya nchidzura note arikoviya rapori chirwerwa nduri hoyu mumwe otaila horo ngacherede yava yote yekuita minimini nazvino horo ipfi kuvhura vegedha kurira zvimwevo huko soko roropfi upfinduri ndori ndichivhura fonu yawe ndawana muwamwa rori hi babe apo petu hofa mtuna zvorite zvinikazoraro liya charodzura rikosolva mutu onoriopasa bhereri onokosokotosenda meseji
ari brave ufuna ubvelela agenda nabhegi ari ndoda akonora hai baby coffee ari hi babe ndipano imini chingani yawo pai atakuwa mufumakadzi wanu ari brave ari mulandu hapa ndiyanga lindelani yaniitele hamu umanani yayani ntomeni wane hamu bunoti mwako jenda nabhegi mwako ng'ala uko tuwa ndiyatuwa anga adhotosiyena mudhimu wa mtu muntu unongopira muntu unongo zvino zviko toda wambiwa ngazo time and again uri hola oredzemuwa odo ambisa mumwe hanepo yaredzemuwa one it has nothing to do with the family that we have cash arali hoyu muna kudecide ova polygamic ufuna ufollowa trend kana track ya polygamy yasojola ndumara vasadzi vachipira mutii anisvikinichikudza mufumakadzi wanu uri that one is my girlfriend achiri mulandu nari my father was polygamic therefore I have the same spirit no uri ndojazva kotsi hai kochembasa kotojola pawotomara ende mumwe votodhisairwa fimuzvarakoyo kare marriage dzadzikaorganizewa uri usongova na mutu asongomaliwo village to an extent inevari rofarisa chikunwe hava vatu vori vakopatai vasvika ndirani hai utonga baba vasina zvidhina rine rina 10,000 yazvidhina ravapa vachiyambo zviri pari havasongovirera rina kusidzana ngeno rotovafarira chikunwe ndidzi arrangements dzedzava dzione kare so if we go into details uri wai vatu vo vavomaliwa vevanjinga munna mutii humwe ndizvoila zvori vavako vana vana vavazidzana pedzi hatevedziwa muratu wavo mwana wamiyavo naine adhava kamuzina vazidzana pedzi ayajiwa muratu wavo gaiga so mpongolambingano lali zvandani zvafamily it was not a young man's issue ndingazvo vunji yamatanje ayechila chipinga odecidiwa ngavokotsi uri zvino imini yavana musadzi vani marera ene zvitovuya iwambisa zvikokonda maraye no uwambisa aukondi ukokonda nga uri muwambisi hashona zvine yakutoda kamzini yezvo hasho ukusokotoda mutu hola mutu atoni chenusani vusori for what why me inambodhichenuruwa nindopfa zvikokonda badu upirera kamumwe mara you should be geared uri neam matured enough nendiyanedzana napongolopfi ndiyashuma ndina cherede that cannot be a reason of marriage ngauri ushuma navana cheredei does not bring maturity it can make you a financier of the institution but it does not make you matured nifonokonwambori nendoaruwa I'm resolved now uri I want to settle ndiye zvine nandomusumbedzana randavulantsva uri ngavona ila randavula yange ila ina chimwe na chimwe ngangomu that's where we'll do our honeymoon so mukokodzani komisa odirani ndhiva mine nga room yene ile odirani wovoedhera vonyane pala ukunyagwa dziviews vari dziviews vachamba dziviews idzi asi nainita ndzanwa yani anangotoda mbingano ichirara mangori yange huva una vambeu dzopambana nawo unokufunana ngachambeu ti room yeneyo inini kodokumba yayorara vamwe munhu navari na muya upongo wesha vana musadzi wa mumwe umwe muya wongotuwa wosara ini ndomangana nikotokurera na musadzi uri asendedzane zvienda ngange yaruta kuwa notswa noneta nikochata nakodana rwero ri obvisa zvienda begeni zvazvo fanira zvodzura ngomubegeni yambodhiva iyo kaive iyo navasidzana vano venavadheita niyatiyo vaonesa uri zvino I am resolved ndonanga hulani person A uri ndiyeni ane ndidopedza vuchiro hanga naye but you will remain my friends niko pfesesa chitori chavalentine valentino ova emukororo aene anokodojena vuhosi mara hufi ova ena vumwe vulenda achifuna vatu ngamanda vavaruwo chifuna vatu zvichibodhaka chipinga chakwe chomara awana uri auna musidzana asakobva uri namuwaruwa either their parents or grandparents and I don't want to break anyone's heart neither the girls nor their parents or their grandparents auna namutiyo nodhoti yachiyamba uri neurivonera pasi so an invitation was made of all the maidens who could be married
at that time. Ari mwana mumwe vapakirwa zvibambiri, mwana mumwe akamwira dzina lawe nachifani napetu neabva ona. Mwana mumwe kapombeli dzina lawe kavumba. Vaya mlamboni weitoti iva. Hai ala mavumba oputeliwaho nga zvibambiri. Adzura oambori line la bambiri lina tomobuya la papa marapanta. Ndiko mara onoyo. Kana ndiwa panotsini kana udzurira mukunduni wakule ndona ngonoyo. Marisa zvezvo. That's where Valentine started on the 14th of February. Way back. So zvino vatu vavotoi-celebrate aichava yaruambiso yarufuno nje ndiyarufuno nawo nevonoambisiwawo varara vokwatilori yavongorengerwa chitu cha red and white ndimusi vasa kuzvipfuri libva api ili yadhuva. Therefore nga Valentine hauna mtu onori handidhomurengera goloi comes udontaenda ndichimuambisa. No, you don't do that. Valentine, it's a light day of love. Ningasirengere chitu mutu chine asongo chanitenda inu narionila. Olla tundu zanu. Ndoliwa vana vashu. Hola mtu abendo muisa kabotiki inodhuresa. Ndorenga zviambaro zva more than 50,000. This chamber makeup minimi. Mara, it was your choice of ignorance. It's good to do that, but that should be done to a married person. Yeah. Mazanga yo ouresa kamtu asatuambisi wao. Yeah. Asaturiwo hola mtu ningadhimupa necklace ningadhimupa whatever. It's a deal. Cash. Ine namsi niko mubono yambara anina taidzo tinomudata ndiko nani yamu mini. Zvino ezvo zvine vatangana vadzana vakuita zvomarana vabhebhi vaspenda varamba mashakana ari kule munyanya wava muhuru hatomodhura venyu hadhura zvinokuambariwa nazvinokoliwa munyanya wane wasipedze 3 months usvika zvino ne ndikadhivona husina satani ndikadhivona huchitova husina ndivo yauri what ureira ho ningasiri ndiri ndovona nga malume yanga vakureira. No, you'll have to go to the driving school. Nasvika vani vanigudisa umwe kamusina jena badhani navala vatesti vanu varinofeira nadhovorora usvikira nechizvimastara ilula zvituri haya ndi mapfura hei ndi brick hei ndi mini hei ndi clutch azvi zvitu zvaovernight. So what about marriage chitu chinokodhojia chirote. Yeah, likupfara. Utogada utoima pala gate and security zvikojenerwa chikoro zvawanerwa na certificate nasera. Uyu asakotodoima gate and onokojena mudhini onokodochinja nachifani yajiya chari pamudhini nosokojena usina training inediva vatanga votakara rumwe zvinobva murayo uri nechimara ningadhijiya chifani chavo makuru nembutso yakandiyori umutanga chifani chahawe ubudzani miya wona kutsiya uri ndikotamba chifani ngondofuna mwana wagaigai nazvino ndikova wani ngei vangei votopfuma rungapani rune abva chifani chavo chichiti ufanga ene. Ngauri you are there for progeny to increase your family size, your family legacy, your family wealth, your family what. Zvino inini chikoto takarira zvojiya chifani change yavo vomakuru vachitarana ndosarana chanyi mombakotara vatu vokarano kegura inasara nechifanini no vomarike declare votariwa vena 76 years ngavo declare vava venavo 78 79 vachipirana unga ringa 3 years yavala vatu nesarana chanyi nacha makuru wamukeguru kana makuru wamukarana tadzo ndiye. So vatanga vakotomoriembarasa as parents or no matter how humble your background is, you don't trade with your seed over the monetary issues, over cars and wealth. Hai varnda jia chifani chavo vadonranisa business. Asi yanu ikadhiva yavo, you are just running the business. Nazona chifani chiche chavo. Inmi nikotodo jia chifani chavo makurungo rimini. Uyu muzidzana udonitonipisa hani inmi nisatonipikile neyote yahamu. How will she treat you? Inmi ningasichamba ngazvopata mudhina bva naye tinono jena chifani chawe. Nikodzura awo ngorimini.
nogwadama palavo makuru nikudzura hone ngori nofunda mwana wavo auna zvinoringa thoni uri miyanuva bote ndikodzura nababhebi I would rather compromise uri mudzana kodzura bwadzi nababhebi pamunna wawe husi mutanga traditional mother husi mutanga kutuhwa kovingwa akodzurapo makuru ajiyana chifani chaningei romo warusera utuwa vafumakadzi kezvi vakuita dzidouble barrel akuita muthigene chandama mudhau chiminimini inwi natojiya chifani chamudhini wainisatoita double barrel hone double barrel wainisajii chamiyano chakutsiyano natumekanyisa urindobebi wanga miyanga vaamukene nakutsiyanga vaamukene uchipfemura yo woitiwai rifuno yarasedza uri woiterwa vatu uchivavavarerana uchivathonifana why lineage dzova dzika the paternal parent ubva murau waningei namusi muthanga achivuri katojiya chamiyawe chamiyawe chiyapfara uri kotsi yanga vadozvipfesesa uri ava mubhebi wanga ndindo vavota ndizvazvinondikomburova ndikoshumisa chifani chamiyanga chambo makuru vane ndingotangana navo nga mwana wavo unopedzawo 26 years apa changoni vane navo ani vadhivi abe ujiya chifani zvikwamburi namikwa yavo namikuva yavo namimoya yavo inini korovedzwa kazvo ubvapo inwi anichadhobhirwa samudhau dzimwe ndau dzikovomba ini ndikopfine chandau ai no chiwaka chiwa chinofindi yapi ndau iyi hanga neyayazidivo riko yapi so ndisakomononga kari pedzero yerechedza vatu nakamadzina uri let's value our family names let's live up to what they mean true ndau wadzikovomba ndau vadhau vothe votongo vahone havakopfara hange kuruga pakaivomba inti village dzothe ledzopatiwonga ngomwe dzachenuwa dzizidivo riko vomba ingagari vadhau votongo ridoshumana nazo ri vako vari vafi vamanari avatuveya vaya kurugange vavovona nari dzokuvanga nori dziitisani dhanga ladzo litukusa livana na 350 dzoita dhanga lihuru dzikochimbira vana vevukati vavotsereledziwa yes rinenge ange nori kudhividza ngadzo mara ri kuchimbira as individuals ringasiatake na business opportunity together mara hedzila dzerajiya dzina ladzo angei dziita misumbedzo yadzivona ndau yabana ndau abeyala nari mara yari ichidzivona dzikuhuda dzikorwabhuse iyadzombama ndou dzigai dzisakuita mutsindo vamwe volicha ndou yothe vojiya musingo variri masingo rivasingo avakupozhora petu ola musingo waukakati ringasikujiya sadzina rine risi padhu rechitu economically haripfari fanira huna imwe posho ine vachiputsana vari handiwasingo ndizvito zvamisingo zvitorari vakupadhura ikonomi kurwane vakuita dzipaka vakuita mini hedzi ndidzi ndau dzavomba riyatenda vakufinansa program dzavana vavo oyi rothe rikopo ufa rikoveya iwo vurungana richifa uchivendeona ridza rikoprepara zvidhawo zvidhawo kazvipfumise family musi richikorondorana zvavudhi richikoburungana zvavudhi karidove ritakurane uri mwana wanu asongodove amonana shango ili yakoforera ngauri inu you came first God trusted you enough that if mudhau comes first vana vanokotevera avangadhobheri machakachaka avangari vachiona mirenje yakuu vavona kisevo avangavoni mitsinga yakuu varironola vana vavona vone vachida they will go higher than zvevavo murau vaita into the father's business yeso miya wavakumuvusa vari nazviitisa hani inu nichisara murau zvidhani uri nisarengei murau ritodova ritohuma rwendo rungapi ari vontoderani hapa laka Luka chapter 2 verse 52 don't you know
that I'm very busy in my father's business. So in which business will my child be very busy? If ndisakuita chitu. Arali ndisakuita chitu. Ndikudhiamba uri vadhau kana ndivatenjeri vamarowandira. Avuro iwo gumapi risakobubona vasakovia varwa banga ngandadzi. Gumapi vakokodana vari rine rivadhau vatenjeni vamarowandira. Vane rarowa vuroi hasapera rivupo makadanda rikombo rune rirowa na mupiri wa gondo avakorowa economy avakorowa ka agriculture rikusvika rine rizvilowa zvote. Yes, so nendia edge avaswa uri look at your totem. Look at your totem. The pride of your parents. Your great parents looked at themselves and they said we are lions. Vamwe vambori we are elephants. Vamwe vambori neritopa valaudzi. Mulaudzi ndiye ala mavudzi yare pantana wandau. Yeah, avongo jia ndau yote. Boto jia main eneila vari rineri hezvi. Mara generation inokotevera yopumulesa. Yopumulesa ende zvinokuitira ndumalana richitarana. Hola mudzana hatukona na chikodho chapo mudhini hatuchipfa. Mara onopaka bhegi ukutuwa. Hatujenererana kaekonomi yahanepo. Inu nonoamba zvori none ndingani replace. I'm not running short of maids. I have so many babes out there vonokontoda. For what? For who? Baba kutodoita ningainwi. Eli rudo luviera futi. Hallelujah. Eli avakuhuma khalu la marriage. Atikuhuma uri khawube nandivo. Yeah. Khawube nandivo. Mutu khabe rest assured namsi inwi nomsiya pa venda. Nechikushuma neyange Cape Town kana nechikuwani ngauri project iri apa venda ikomutoda. Apfe asawopi uri inwi nikoita mimwe midhi yange. Apfe achipfa niko expanda. Legacy ya mdhini wa hamu na mta wa hamu in the near future uchifuna land claim hange Cape Town na ene yawane una territory nori this wine estate dia hashunga uri hola uri epano odango shuma whether ukushuma Translax kana Transnet kana nyinyi. He took time to extend the family legacy. Hoyi usukana shuma Johannesburg na buya nsongo ona na inch na robania ninge balicho ni burunga ninge utorori ridembo rochira pano during the 1900s in the 21st century. Hoyi bakobuya bothe bachi so land claim those right ya bala bono kurindi yabo bebothe abala bachena aniboni na zvinonga inga festive time vobuya vothe vathu varema vosiya dhorobho hangi na vane vai nichivavusori mulandu ndiprogramming yetuovo makuru kukuwasho hange uri this place you will never own. So mina I urge every young person who is in the reef uri make sure your family legacy has a stand there, has a footing there. Nisongochira ngepetu samirunzi veiwe ine lichichala chiro murunzi wavo wongarangara natochira ungani kokanda madhini natokundosiya rwayo. Mataria na kevala vakojia building zote dzakale vachidzirenovata vachidzihirisa zviambori vane vadzo vakale voro vakale vo Britain navoge veiweni kosoko renta uyahoya no we can't only talk marriage, we have to talk empowerment uri every young person are in the reef oimera rine ndiyezve ndamwaraka inofi the grinding vice grip of poverty uri what are you doing there, what are you doing, what pride will you bring in 20 years time? Rich relocate havo richibvange no rich yangei rudowana mini aramwako vanadzi business from Cape Town to Messina, in every city, in every small town una inchi veiwange nikosokotatisana ngadzileburu he ni company dzinohirisa dzigoro idzi kupfuma nga veiwe una rufu rwanyinyi inohira guru inovuya ngayo nopakisiwa tsini nakurwane izvingana inini nayo kurwane matsina ini yani nakurwane notoita yotodovuya ngeno una company dzinokutopfuma ngoneya vasva dzigoro idzovuya ngeno nichiumera angeiva nipa deposit ngori nano deposit nadova nambadera zvoita ntani. That place is ours as long as you are there. Uteyodhuba vutsi, uteyopfara mutsindo, ndau dzikoteyovomba uri hapa
rine ro tshea zwitensi ende ri khou ṱoḓa u bveledzisa noti zwo dzula zwo fhaṱadza vhudzulo dza dzi 1 2 3 4 he 1 2 3 4 ari wana na development ino khou itea mabindu no khou vhonala muswa kha ambe rine ndo ḓa nga Anglo American na zwino yo no nkholela badi mara ndi na hapa hune nda khou bveledzisa miri hune nda khou bveledzisa you can't just be employees for wire ndi zwone na sokoto vha vhashumeli vha dziṅwe dzitshaka na sokoto vha frustrated ngori vha ri contract yanu yo fhela na zwino 2026 see how you come out of it ino no mani yaningei for 10 15 years anongovona na opportunity cha Nazari anongovona chithu hu tshi khou ḓa vhathu vho no bva mashangoni maṅwe vhavho Malawi na vhavho gai vha ita dzi souvenir nga zwanḓa u guma nga zwikurukuru vho ima dzi robotoni vha khou rengisa dzi paintings dzavho rine ri sokou tou fhira ri tshi tama na rine ra ṱalela havhaḽa vhathu vha khou dzhia palette vha tshi ita furniture vha khou ita dzitafula na dzi bannga havhaḽa vhathu vhunzhi havho asi vha fhano but they are making it so arali vhathu vha Bulgaria vha tshi khou ṱangana na vha gai fhano and they are making it rine ra sita kuwe ra ya Bulgaria ra sita kuwe ra ya Liberia ra ḓivha ro dzula something must change with our youth nṋe ndi vhona ungari la zwa lufuno ndi ya lipfa mara let's go deeper uri what are you doing with your youth ava ri ḽi tumule henefho zambori rine ri ḓo tea u vhuya futhi vha khou zwi vhona ava tsha ḓo nkhangwa musi hai ngori nda tori ndi khou vha ṱoḓa futhi vha si tsha wanala hai nṋe kha ndi ṱoḓiwo swikela ndi tshi wanala nda sa wanala ndi uri ndi ḓa ndo fhira nga fhano vhege yoṱhe ndo eḓelapo 3 days nyana vha fhira mara ri ḓo vha zwino thi nga ḓi nda eḓela fhano vheiwe ni sathu ngwana hai zwa vhukuma ri ḓo ita ri vhuye to vhori tshifhinga tshone ri khou ya ngifhasi ndi zwone tshifhinga tsho no takuwesa mara ro livha nga maanḓa vha kona u swika ende ngo avo amba zwinzhi vhani na khou chata zwino zwine na khou mala ni tea u vha ni ready zwino no pfha zwinzhi afho arali ngo tshi ḓivha muṅwe na ye mushereleni video a vhone na mini and then namusi a zwine ra dzula amba futhi ri tshi swika magumoni re video yeyo ḓiswa nga vhathu vha Panda Studios vhane vha ita tshiṅwe na tshiṅwe tsha quality khe zwine vha khou amba na vhone tshana vha tshi khou amba vha ri hai zwavhe zwo kuna na mini zwo kuna zwo naka nga nnḓani ya hezwo vheiwe you are collecting a lot of stories from your podcast guests venture ni khou ṅwala ni nga ḓi tou tshintsha madzina mara a ri vhone dzibugu dza vheiwe iri ni no ri vhidza ri tshi swika vhuṱamboni ya vheiwe ri wane zwitende zwo ima na dzibugu dza vheiwe ri renge dzibugu dza vheiwe ri dzi vhale ri dzi vhalise na nga vhana ngauri nṋe I'm believing uri every street should have one house where they can go and read and ndi pfa uri bugu ndi mashaka ashu asanga shandukiwo zvena zvivara ka page 30 some 10 years back zvichienda pala ka page 30 muthu washanduka ori hai ndasingozvibona zvavhuḓi so nṋe ndi tshi ṅwala dzibugu it has become my hobby like I said I've already written 10 hapa ndi nga vha ndo amba nga dza 5 nanga 5 no khou ḓa futhi ndina I me myself and that other woman uri ndi tshi vhona muṅwe mufumakadzi ndi songo sokou vhona mavhudzi na dzi roko na mini kha ndi vhone zwine ya kona zwine nṋe thi koni ndi sendele tsini a mpfunḓedze na nṋe ndi mupfunḓedze zwine nṋe nda kona zwine a si kone ri ṱangane ri vhone uri vhutshilo vhu a bvelela ama fruits uri dziṅwe tshaka dzi khou bveledza riṋe ro ḓidzula vha khou bveledza u guma nga ṋeleṱe na zipi na gunubu riṋe mitshelo yashu ya mvelele yo tsireya badi a ri khou kona heyi it's poetry and wisdom ndi zvirendo zvino recitewa hashu nazvo zvanditakadza zvimwe ndazvipanga nepa zvote zvichibva bhibhilini heyi ipfi his life ina zvinokuiteya hashu ava my late husband pictorium yahashu ya zvinokuiteya dzimwe ronodzihamba the widows tiekeyo heyi ya blue heyi uri ndo imwela vhafumakadzi voṱhe vono lovheliwaho uri kha ri richifumula fhungo ḽo uri ndi khou fhira kha ḽiṅwe shango ndi tshi vhona maviḓa nda sokou ṱavha mukosi nda fenta taxini mashaka ashu vha songo vhulungwa khao zwi ḓo ndengisa u bvelela u tou vhona yes dzi khou fhira dzo hwala mufu wa huṅwe muḓini nṋe nda sokou ṋoka tsini na bada ndi tshi vhudziswa ndi khou humbula vha hashu
ḽi ḓuvha ḽi ḓo kovhela ḽo bvelela heyi the survivor in the ocean of life i amba uri muthu muṅwe na muṅwe ni tshi mu vhona hafha vhutshiloni u na he a survivor hone na inwi ni sathu humbula fhungo ḽo ḓihunga thomani ni vhudzise muṅwe uri iyi thaidzo i khou tou thoma nga nṋeni ni ḓo wana asi ni wo thoma kha family na kha vhaṅwe ngauri we are seriously feeling the pain or young people are taking their lives at a serious alarming rate. So everybody or survive a divorce or survive a rejection or survive unemployment or survive na usafuniwa auna mtu anokoḓa ari yo dzula roṱhe na zwino muthu ono swikisa 40 years bo muthu ha tei u ḓihunga kha survive heneyo situation apire ndi vhona unga dzoṱhe ro dzi amba ne olivhuwa nne haleluya zwino khezwo arali vhathu vha khou nyaga u dzi renga vhanga vha kwamisani ai 081 832 9927 081 832 9927 iṅwe na iṅwe ṱhukhu kana khulwane dzi ya lingana ita 100 rand nthihi 100 ikopi zwino mukhwama wanga ngori u vha u na dza 10 1000 rand i renga dzoṱhe ane u kule a tshi tou mpfonela a tshi ri u khou dzi ṱoḓa ra tendelana uri u khou ṱoḓa ifhio na ifhio ndi musendela nga paxi u dzi ṱanganedza phepho ya tsini na hune a vha hone nga tshifhinga tshenetsho that's it hai ndo livhuwa khabewe no swika hafho nini vhalani and then ri ḓo ṱangana kha i tevhelaho ri ḓo tevhelaho nda haleluya ndo ni vhudza zwo ri podcast i na mudzimu nga ngomu ende a zwa vhukuma ri zwinwele I love you, homie. I love you too, homie. Past 5 amashero uri utako ene rufuso nga 3 rozo fa hani oni nga idela company chewe